Nimbula bula vinakana viokani ni varong tikumena ya kabini kuwa sa ochungona vitu ena tina miniti mai viti ochungona lima ena tina miniti mai serne mai Australia gosa ochungona chinikarua ena tina miniti ena matakalele ni singatambo California pambul chikani bikem ni keri binak wale ni siama tikumai nambong binak ni kuwa na bitos chikani ibitala no membaleta na pam skim na vengarabi ni matentu viti ke Australia ena nonra ngwale tikumena wekanta mai viti mer mai raka na ono Australia babi ni binaka ni siama tal mingora tu navara rombana kantabu me kermi toman talento na vitala no na bukungan ni nonra bakta taruh tiku mai elebunga na vivakan ya retiko na tambani pam scheme dora kana nito marau bat kiro na turanga wilkino ratuchone roni masi turanga ni ronrua na muka matuata klan ni na barong tal cunga minggo ko na korturang ke Australia me Canberra bakumbulat tiko na nona mata bubale babini binaka bi koya batiki ratu na bara na nonro sulit tu na nonro ngona menda may bitala no na ibata bata ko da bital no saranga na bosa nga baka biti raw-rawa ninda bikili bosa bosa kina na biokani bosi bibira na kandar tiko Australia baka talanga kini bibira nanti kandar siti ko buli may biti ngol tuka na baka bula bikem ni kersara na besay Australia ka bang ni bakarong tumikin na leon ni Pam Scheme ni taka ni makaresese tuka yan na bio libu-libu ni bitala no na nungku program ni tala no with Dr. T. At sa tala bakang bulsar ko be rato na para men na bakang bula man dyan bikim ni na biwakani. Bula binakaratu? Bulu binaka bunua i Dr. T sa bulu binaka na sema tuku mai na mata binte ka binaka ni kuwa mai usip mai viti na vi de leavu ni sema tuku mai kina lumania sana tinga ba ni na turanga marama duru na wani leo ni pamuri tu na wata binaka ko baka tana kina bikim muni na tikunga Australia sema New Zealandi na nonda na ito kei ni ngole mai na Pam Scheme bega se na na kena banga tagi muni silade na are sim bega na baka kina be kimuni na satu ike ni nda uwa muri te na program go ni be buki te na kena sangai me ba binata na kena sangai tunga me ba binata gitu sa binata tu mai ye klan se bu le utale tu na ka na kena binaka na ba ta utinga non da vital no tawaliu tapi wasi ita kan tapi ibu kita na salah da banda kila rin tapi ibu kina me wabi na kina na program ni Pam Scheme si bimanda kan balik tiken na itu oke so pam bulu tu kan ni tahu tu ni irong bina tu kan ni tahu talangani na buat berapa kasama bikin ni kali usara na bitar tara lo tu mai lebu tu mana feedback lebu tu mana bata taro kerebe buke sana sanga itu na sala kima mina sanga mi kima mi bibu gani kine sesuai lupa sala sa vakatale tungani na vital na bata bata ngoni tahani na wabur bakasa mi mini na kila na ngani sala da muni muria meroni buki kina na muni ngangan sesu tabikin bina Jumlah kemana kapal besar ratu bapa kana nomu tukun cukup na lebu ni feedback baka teman dan lebu ni baka tataru sa lebi tartar yang oleh may bi kemuni ratu na may bira na leon ni Pam Scheme. ile bukora bitar tar cuma iso seretu serama bicu rasa sangat tuna lau mai da na numero na salah tau taleren muria mera lau mai kina Klan sebali le tai cuma na bitu sa mai biti ka rendre taka cuma na lau mai ba tau tali cuma na tapa ya tu cuma sanungu rataro cuma na ba bibi cuma refer klan tu cuma ulu tangan daru na bital no tani kuah kini karua na satu ike na rendre raso taka chico sengon salah tau taleren buki kina na bata taro baleta na tex na supa koya wir na sababaro tali cuna lius tali ngoe iso sarala kumbeka bida cuna taro sarti kumai bit sangele
Rawa sanga mera access tangan nondra super ke nondra. Mm. Ya sudah ta ulu tanga lili usaranga kwa sanga iti ko libu tu kena kena bata taro lo tu mikir. Mm. Benak balik besar ratu mentang au nerakan anu kumaro tak ni libu talangan kau me bulida Hmm. na buku ni pam scheme au kalau ngata ni bo dur tercengan do komiti main Islandi bertona RC scheme mau bo maro tak talangan ni bo Ah, benar. bulida so Ah. na be kaya tu me au terroa do lele besar ngana kan main Islandi do bang bulu cukumai binak bali bikim ni do barong cukumai soli bakasa mo chukumai bakatal nga kina na bibu kini soli na soli bakandre dora kambimbia binak bali besar bi kimtol na bi kan bi kimtol kena na sielo do barong chukumai Hmm. na bi sa Australia kemami marota kana num do itabi Iya. sangani raw Orang raw itu tahu betul. tamani taka libu ngol chicken ko na babi di binaka bikem do na cielo au ni taka ni na do na ngona ni na ko mena bibando ni may biti mo do na kasurit sel nga may mendo may talano ando may biosay babi di binaktal tsunga bi Dr. Lorraine Tulele nakabali bi Dr. Lorraine na Vingarabi Vingarabi bimbi do garabi tiko na num do tambana makatal nga kina bi chonen ro ni Masia matay serangan ito ulutang ratu na ulutang ni Sau Hmm. lakian ng duin-duin na isaw may bira na 403 visa, ba't kirto na 482. Wa madalang madaki. Oira na vinaka Dr. T. Oira na nandar lo tu mena pam da bisa ramai cuki na 483 eh. Na 403 sorry. 403. Iya. Na bisa pangandan lebu na ka ko tu na to o we ko choni na ma do sao che. Hmm. Na lebu ni restriction e tu wana visa sinra ni o le visa utai ya do meike sinra ni me visa utahana no mo employer na kemu isau na tikunga na grid yo era ni ngono sa lante kina na 482 sa tu sa apply bi na ka keve na rate local rate ko na kena kwarta rawir na lini mono tige so permanent resident sa senga ningai po udir na law ni 403 be restricta na isa wer na so mikina sa so me na baro ni da ka da ka wili talaki na wer na lako mai na working holiday visa era lo ngamai sara ndota ni sara na level era pay grade era tambe kina apa ni ba to bota gena ken ko chigo na lo ni bindin dinati ni 403 ko bo di tigi na era na tar da kana na program na pamai nirlai da kabo sona da kana taun da kuni non job description senga nira they not rewarded senga nira sa umikina Doran renre bura mo so takai liu sarangana non da non lo mai rasali ngaraba da na da ba supervisory role se radaka na da ba training officers role se ya na sau senga ni sau takna senga ni rasau me ni sau ya se me so libir na kena allowance back ngoi donan renre liu ko mo so tabutina non da lo mai Dr. T ni ngau na raris takakina na kago sono ne babu lang katalbira afekte girtal ni ngau na rasanga kina me betasaranga na kena ba kame sa ticket pantas kita riba kan sa kame bang atay chiko na restriction chiko wana fodri ya me raw chiko na naloman rak ito na kini barita go nirngo na raw may kino raw may na 482 sa raw may na working holiday visa pagi ma ira na ira siyang ni chiko na raw may program na pame ele bira raw may na visa 482 se raw may na sotal na visa raw may kina ningon raw may kina utun chiko na kena sa usa chiko sa lidaki le bira siyang sa tunga ni kila na dadak Hmm. na puso pa pala yung matangay siya nga. So siya nga sarang na puso pa pala. Kung uwi rin ako may nabi matin tutal ba Asia. Kora kau may meron may dakadaka. Ini ro ngono mai sa mo indota nei sa wero chukina. Orto na nando to orto chura. Yo sangar do banga tagi chuna non da kor chuna bi tambana ro tukir mabi bi na meat industries eh. Sangar do banga tagi chuna non do na mai bi ba bulit. Berarti rasa toker sakila na dadaka. Ai baro tela non da dadaka. Kini keruo non de baro ni bula non de baro ni bi maliwai ro non da sema batakira na bi mata mata kita nga.
da bula be maloi watagira. Mm. O sangkaran do bang tagina bali wiran merda ka banang kona non retain tak wiran gok. Yo na do na lenga ichi ko nang una senga tuni ningo ne indo kina na lenga yago. Na bimbita ki senga ni no na ko dondon me no. Me bita ki no ko dondon no na dondon dina no na rule. Ko no na dina na rule dondon me bita kina. Sangkai lu nang una la ko tala chuna mbili wirana nonda. Na buni lenga se na training bakara se ni bobuli tagi bobuli di bobinak. Ni anda da na abotoman da se na factory le buna ngona da ba tagi na machine. Mm. So you have to be on your pace mo sanga mo na lenu mon man la ko mai na beleti control tawa na machine kin bale na no mo na buno mo da ba kin no mo da ka igo mo tio bina ga se mo kila tu na ka da ba tagi se na lenu mon man na mai tau biko ke on berembera sana rau ni oso na buno gutu na buno no mu beyo igo sana rau ni lutura na limu ni ngai lutura esa wi sara bon beno asindro ngai ba itali ko na kai bimbi kina ye ni ngone rasinga ni ba buli dikina ba bina semer kila bena non rada ka kono buno ando basi ka tale tsugi na nande de raso taba tale tsunga o ranon ko la ko mai na pamskim Mm. na kena pita la tiu na isau wata na work responsibilities ando usul bira mera sa da betu na da ni supervisor sa ra da ka betu na da ni training office sa le una cara sa ba ita bita ki se short mai indua na da ni leru sa da ka betu ngai indua na non de baro tunga kenda na dongan ka sa okay mai o da kam without realizing kana ele bu sa do bo sa me do tu na like senga nungu da I can't do that because I'm not paid for that. Ko ya na ko na no kina me do vital no ta na ka vini ko na non raba un giti na non raba taronga na ta ba. Sera Mm. ko so bondo do me tina. E senga ro se be ro bertu le se lo sera bertu le dio na kena so kla sa le una but it's something e ya do sartunga na mo ngo le una ngo na le ustal chu mai na bata tara. Re na do vital no ma do ro sa o chindu chu sar mai ambro. No ngo ni kan wa se tale tunga mo nan rende ndo so tawo tigo na ke mo so tawo tala nan rende mo so tawo tala nan rende ko non na mai don ma tu so mai non da tu ko na bo buli di ro tu na lo mai na bi se tale so mer me da ina bu no to da tu na aboto ya Cina. ke se ngasar tu mendangan indo na so wala ile kilai mer sanga mi ngong tu na non na sanga na bo buli di mer kila na da mer da kap endo na obstacle le u se tigo ina bu no ben garabi tu kin Mm. la kaua be na nume tu ka me sanga I mera paunge tina nonda mera mera sauma lesu na sini na sauma mera taronga lesu na tapa bete bertu nga bandu no ide sini nungu da uso miki ngor ya una nungu ngo ke ndote ne ke me uda kapa ngor yesanga sini ro uda kapa na bibo sa nga bandu don bete ngon ta saba tararo kina men da kapa ndo na kai sing dondo men da sauma miki ya jin dondo men da sauma miki na da sa dola basa to ndora katu mo ndo tu ndende na kena sunguti. So don't open the door that you know you can't close it again. Mm. Tone basa lang naman o sa tubir na nonda. Arkilabi na harus salah mai so harus tabat na ngau nango. Akina be na nonda rating wi tirana no mutu mer mai. Na no mutu ga no kilabi na no mu da daka wi libi na no contract na da no mita bino sama da daka stick to that ke mani sona kai soli mai na taunda ko ni lo mani bai no mo gravi. Pare taka bakan tonton. Belatin dona kali ya, iku ngan lu stabana kena lengka. No stabana kena rende, ken dona mabua ya, dona roni le suma ina vitala no, na roni pan rende ta, so na bibu ketela, na roni wadron beletiu. Ke sa do biko, vitar tar virtu na buno dona vitar tar kina. Vi sia low, ya ke chigo bigo no vitar tar. Vitar tar vinum do timili do kila sa lebu na kasa vital no sa do tiu. Io gir chigo na toll free line girita o taro basal kina sa tabatala rinda. Ke sa va o so va sa urara tai. Mo da cabo, so na da sing dondon. Si sinyo so mo da cabo. Ya na buno no mo gina mo daru bitala tabi o si ta na mata na singilu na buin ko buno ai. Benar, benar sarang ay o babi ni bina kan nemu wasem mai na dorbo mai emerald na tukul cuma Iyo. ini sale na kamu cuma sona tabi ni bata buli di kuasa kanya tukuni bata umata No Hmm. ngo chukoi kolek na ula sa o cher tu si tel tsinga moi. Andre andre an sala ko tsunga no no se
kin bal siya tapos artungan ang unang ko nonra ningon ro ko ni kin ndo na ilala mer lida ka kasi ndo lo wen arle da kabuchunan non na bibo buli tipat na no singa non ritabi se mer so mikina kalunga tawira ran ni rapo salisyo kin tu na ka tu ndo tan kin tu ni so no na so weekend ra ro ma tau ma non buli na ba bibi na sa ka mai biti sa chigoro ro kila mai biti er sakila na tava mer da kava na sala da muria ni lako mai so era bu na bulan ni bimo liba dadak e raw sarnga ni ba lang kaira so e vida usa bitang ko tir e sor bimbi usar nga dir sa singin toro raw na presa ngonan ni di lenga gira bosa ti ora sanga ti me kisan to sa kan ke risau me ka kun ka ban da bet ni bo dair chuma e rasale da ka batal ti go sona da da rasau mikina o kila ni vida sa ba bu no bimbi na ndrendre sa singin do no bunu aso tabi rokina na nondra nganga de ngarana ba de na nondra sesang mera pangalal ta gimana ndendre ya ko be bare ta ko bo reda na mas ndona video abi wasi ta itu mai na ma da nga singe o tingo ndoro dorobo o kla tingo Queensland o wasi Iya. mai na ndendre so ta kaya ya na ka nonu mai nga minda bi wasi ta nda vital nota ka kunyo ngalu ba katiko pangkara na kesana pa mo de tinga ndendre tingo no muka wasi wa indo kila ri buke ukina ke sini ukina ke sa la ko bisi lo singa ni bode ukina lo mamu pangkara tale sono gonzal mbera ni ngai mbimbiu mo salako ni o sitigo na working environment ko juga ni sanga na bi buke ke do kila ro no sotra metra ngono go sambi mbimbiu kina sa da buka talaki na koko ni bi buke be ko membalat na program go kana pame sa tigo na sal ni bi buka sa sanga itigo me ro buke kina ni ngono sa apps ko kina sa da buka talanga na sala ndendre voli ni sali chumo itu mo ngai mo gale sanga na sala wa bo ke la tu ni ni kisi wa udi ko na rosar ya la ko sa virtu na fe wo ke la ni chunga bu na ka sanga chunga da we tartar na ngon sala so ka da bordo ru ya la sa virtu na fe work be ba mure tal so ngon sala ko ekin Tortu sangke le rede le sumai na fe work na kaiado na kalunga tani ni wasi tu ni talo ta chuma na ke no rongo bina kan ni ko ya ni saba mure sana ko na ngon sala ke de kila me busu me da me wali kina non lenga Tok sarngai o ba bini bina kata kena nonra bitar tar cukumai bikem ni na bio kanyu ni warang tu kumai na bika bina ko ni setaba bina kabale bina no ni wase mai ya ke iyo ko ni setaba talangan rendre ni tu kuna talanga mai ngona ngoni sal ke darin da bio sikina misol talangan na bakasama sera ngoni sal rab menda waliekina nan rendre iyo mendangan do na kaure ratu ke bakai santing tek bakai do mena bibata bulidi en dombe kana buloni bakamate manu-manu kesa undi kita kian dona rei binaka ya kimbal bala omboso e reda o na turangango se maramungo subana iyo chukwan na ila kilaka mi bibata buli se banga iyo don dur bina hai I medaka nga ba doon medaka ba kami te biu bena non biso tek na kontraki biu kin sa tukuno kosa iyo na team leader ba kasi trainer for 6 months meso nakabaya me ba edo rimero ni marauchi ko o ko ebi bata blitz iyo o kila ko bare to ro tau chon ma do sao china na kena sanga me relax tagi balele na bisa ko ana 4-3 bisa right mera ni bukira na which is na nunguna no me don me da ka hmm tu habital no me na embassy na la bit talanga na ultango ka ba da na ngon salara ni da ka me ba mul mul mutagi di sini ba mul mul mutagi me ba libu para ba libu tagi na ben kara ben marambele butak right mera ni sui lebir ranga la bir non da salu re bir kila sa so sali ta ba sa tu kan ta da ko subo baisa Cia. sampai sanga chunga ni rbe so tar chuna to so da ba le na ken risau chunga within the framework ni PAM program den Hmm. rekin ni la oitu me so tabi ko na isau kwara be so mi kina we na chuna tau da ni program go o ka ke dona ka me da ka it'll be good thing dona ulu tanga bina me na tarai na tena ma do sa chila ko na vita le sa sa intana vintin tina ti bote Australia Iya, jelasar. Onde va me arto tarabo bimbi zara na ulu tanga go to be part of that na kena sanga me bo be na tai na Hmm.
program ko. Dua serangan na uray da ubara ito chiko na tapos ko chebi ni kambaleta na agreement ko sa intiya. Don don serangan me achu tangai lo mana sa chu na rambai lebu tungai. Me aba ambiu serangan me ba matela lita ki. Don na platform bina serangan me sangai me ba bina ta na program ko. Makato bitang lo ta chu na mado sa na political will. Au nui tachu ni na binting ko ba ko be wasetu sa roro tu ngone bina saranga mera tarai kina wir na lawa ni na bingkara bichu na matintu na ngono ka ker lawa ni bit resta ibira na bakasam go mesa dikki bital manda bo bina kana within that global agreement when dikki bital manda na program go isa libur na non dar mai tike na kila sa eso sar kalunga ta sar sale ya me sa piso ta kino non rubisa sa lo musul kambani mesa sponsor tagira sa fisa no non revisa me na 403 ki na 482 me sa roni mande ta ki no non tara non kitu ya mer sa da tunde sa le indola bana katu mani tosu sa re liu me sa le yado na permanent resident which is really good. Me ba ko tai na tigina me chico sanga na agreement ni pam na 403 bisa okay sa if you have the opportunity masale do bondo de batangan dengan dia ngam sa review kita lo no bisa ka ko ne ba ta uchunga me bona employees me suile tala na ngala la bona ko la mai ro chino lo mo dimbe ni bisa and dola vera ka tu mo mer sa tiga buta ka bona negotiation themselves to be allowed to go further progress into a 482 pathway mer so kino non revisa le bono sa ora chunga na need sa darai sa churo bani sa ora tra churo sa churo na ne bata kili me bona kampani sa bina kata churo sa tale tanu baru da sa churo bona pe bambuch ni ko saro no da kapana da supervisory role back sa training officer se whatever you sa tore de ko sa to wa da chu na kanga mo sanga na sana bebe kinto ka kunyo re retiko dola pa na bibo saki I'm willing to do this but please can you do your part as well me ba ana ka no numa me ba ora ba ungi chikina nonda esa ni o sa kila without going outside mo bangkar bibo itu ma approach sa girtu sa nga ba dundun eu san doutor wali buchu ko doktor ti ke tapi tal no beso ter to na matanda tapi bo sa gi sa nga ba dundunga la nga mal ko ni ba ri tanga bi baro ro ta gi do ta tu mai bich wa ba ro wa kana de mure tu mai sona tapi bo sa gi sa nga ba dundun ba nga kai bo sa gi kai balang kunyo re ba kan do naka no mutan dola ni ron kila kini ron you kila chuna kava kava sa you're aware of your environment your working condition your employment terms and conditions no job description na da tale na ni tan dola ni ubita sa ron kila kini ro ko ya nangani chugo bina na da dango petanango na you sungo chuchu kina na ba ndende tatala na kina ron tan dola bi go sona ka tu bina kunyo eloi lai se ore kina wa bini bina sa soli bigo sono pucinti ba mo dakapa to sui con totale kala wiliu do sanga mun san dola basara na katu mun vital no bisa udah nemu bisa siapa pun nemu ma Totoo saranga pinakapalim saranga na biba kong geti minta basta bantu don iyo Leto ir talaga na tukin lakataka kaya rata ka betar tsaka wir talaga na non ranga wir na iyo to bula-bula ni kana sana iyo kesaron ni rata ka wir na yung bula-bula cukup talaga wir don merata ka talaga weekend kaya kami satu sa tayo na mututu na rawa kako ni rere basta bantu donu taka mangando na appointment wenong team leader sa tukul sarangan ni bikuan au marutakan sa unting taki mo training officer lo manibida na bulong go ker ero nindo bite benong kontraki se meto se da kana ken kuisam toto kasaranga wasa pantondonu kuni rere kuni boro nak valevo ana tani iya kana ku ya iyo na rere dia nasar nasar ratu bakar kau kulit cikwe veira sa experience may biti sa rata kata kana bitam panbayar na siyang baka ni rere saya nggak bisa curang na kila iya ba la kana dia nondra nasar konsal non vitala no ano sa salamera muria di rabina kata ento na ka Angelo todo. Kaya bikim ni na parang tikumay kaya after baka bikim ni na bika kaya ni sol bikim ni na so talata kata baka siya kanya tiko na naman ni kontraki ang gona bital no da kating gonda kako ni rere mo tukuna daki
meta kana kena vitala noa reni biso takina beka imbiu na nom kontaraki to so tak telngana ke misau mela ko bata ke na kata kata lo sa me kuri ena buku ni nomu bengarabe na nom tamana benak nak balik saratu dota la ulutanga kero na numa mikrobio sekindi ko ya bira na kona unfair dismissal so era biu mai na kata kata baka taun tondonu ratu ba madala madakin. O kila au kona madho go ku mari tatu kona madho sa uchi kona kona duru ka waseting mai na ka nandende lo duru mai. Eu du liu sana ona duru lo mai veo na bata taro na daba muda ka na nandende so ta chingo kila ni bata. Do ku sando bari ta chunga na no mu me chigu bi na paper trail trace evidence. Maro bi na chunga vital no ke do ka sanga me na vital no da ka me vai bola. Se na email me ka ta na email e tukur. Tana email na wakatu taratu na mado sa na nonda na rende te maso taka grievances and dalo durmo na sala muria eu ba bini bina ka wana duru wa na na vande te ko to na na kilanya ko en bolu tigo e sabi do bitalo botigira sali tigo sare na fair work na bitalo no na rende roso taka sangai laku mai ne basa la mer sala ko bit eu sabi do tu na biro kuni ke sama ni sala do na stage gor warra ka nga wabina ka me madala mai na daba sa madala mai ga yo ba tu le ke bi sala bit ngila me mata taroma me wali raw na lenga bete kesen na rota lenga ni buru buru tu ni lenga berna kai muri mai na singa ni wali raw na lenga me tangu tu bi lebi na bi ba ding moi ba ton don ko ya tu ande ande mai so takaya na kara sa sa wase na non ranu mani dala na kaya adu ngai singa ni dingo mi bala tanga na so na rai nga tunga ke de singa ni bati tingata ni roni batu ana rai me tin rai di kenda tunga ni tal ha me me da singa kila ni tu tanga bi kata na don men ta toronga lis betani baro ni da ke e ko ko sa ralo ni da ke na kaya ni bo udira na bi ba kabutu na matangali i baro ni tobo ni bi ngarabia labor law is very question to encourage the rotuna be karabina policies mena union sarto to encourage ta sartuma we are na lamai ke chigo do bunor ni sema kina mo le union no da kam bela ta chimona ni ngono sa le union kina sanden re ni ra pa to kabiko beton sa chigo na bibu ke kila ni bibu kina na union so so ni tamata da o kila ni rotuna libur na we kandara tu ke sarabi ba ungi chigo na sana o sema na union na buno da tu ke kala ni chuna ke union wa taronga beira salabina ka ni rani robu ke kina ke ba e ado sona matangali an vi garabi ba e do kina na unfair dismissal ni kila ni chuna on don tu ko dal campagne vanga ta sona salaba era ni buke ko marota na bare ta tu ni la vitar targesi lo sa sulmi bane basala the same was given from the DO as well and masalah ngai bite ini ya salia do basar to na petana ngona ngasala kina sana uchi lagi na watule wa mai bona virtu na fair work wa bini bina kan ni barita kita mo nakalo duru ni uchi sangar to na mena fair work tu main tambe tala batir tu employees ko barita to ko ni sangai tu ni wa mer sain ngai pete ka nan ren ren yo bangara da talento no bunwa na ni ha wa de me ba ku ko mo fo terminate pete ke rao ni ko la tu to ti so bina tu no record ni dadak ero sam bimbinga nan de raso takaya na so ngauna sangale sale do no bunor sala okina sangale rasa sanga merlu stela mai re engage tale ko na program ni no muri deploy tal se re engage tale mena pam na re engage lo tu le le tau tu na pelat ni senga ni bina tu na record mai bunor lo makina pete sa tu makina no ni ko 10 minute mai reasons around the tutu kuna kami pun dah kan karu tu nomo but without a proper investigation se me dikai bo binaka me bata ko adu wana durbu ni sale adu wana bo steja sangai tu guru ba so ba salte ko telma na fewo sangai advice te gitu na kambani be merto bo kodale bina unfair dismissal ko da wa me so ni wa mer sai nga bon pela tangona mero ni buke ko misala ko tale no no mele ta kina ni tigo na record ni unfair dismissal se na no termination
Ona terminate taki, ko e ana bunua ko ya ndreta, non le bata Italia nando bunua. But ni sa no record nyo ko terminate taki. Dina nga ni unfair dismissal, but the record can make a big difference in re-employing. Non bata Italia. Ko ana buno ko ana no mukina me da vital nota kana rubi wa saitana ka bini kua. Na lumbi area sin rai na video ya ni ngai to le ni sarab ke mani ni barongo no na ba salo kwa ba muri bina sal nga kwa sal dina ni sanga ni ta ka bana da ni ba sala sulimi wa mela ko viti berarti ki la kwa no na kis sali chu burtu na feu ka sana sini nga mela ko betin sal langa sana roni talat ni simbulu tu no visa kla si butu ba rosi tu lemba no no visa mani sanga kino ka sa daga tali chingo sa everything is back to normal again ni sonongon na sa sota bikin dengan andre re sambua on the right on the baka sama sambu tole kana kaket santa sanga ngana ngoni sal totol men da weliki na leng to blin dan be malu baka sama tawa bina kana ngoni sal da bur da kaba taru ba sala na limunga bunor de taru ba sal kina kana ka rua kuni ngule da mo no ta tu na da ba ya pola ati no mutari se o marreti una correspondence ke de la go bana vital no ya pero ni buke ko ngone do mekina na situation ko da bona tura na rau ni o bukekina. Ma do sauti ando talanga na we kanta girsa tuk mai Western Australia. Ara to leo vida to lo mai uklan si vetu man rosa ule men jenta tu mo. Mo ngai tarma talma. Ngai mer mai ndunu ma ngai ndona ndre ngona. Mai ndre a senga ni non to lenga to mai wadi ngoi tu ngona da. Ngora si chiku mai. Orto singe mai wale tunga ngona ndo mai tulo mai na me da ngona na tulo mai na horticulture mai beti boni ka ka bio to sanga sanga tsingo mai mindone singa mer tuna ngai ngir mai se sanga tal tu bitar tar mai me kito vital no mer to ngai ngir singo be me kito vitar tar mai me sanga mai don ngoni sala mer buki kina ngoi tu baten doni lala dokter tiki tungan de na bu sma dalo satal no tamas ko rala ko mai viti mai beti mandiri mai emerald. Iya. Kono matago lo mai me vida lati na ka da kayado na expectation ni sana gobyerno to employer but na agency in ni ngai ramai buat dengo itu lo ni bulan tu lama da ramai buat dengo itu. Tapi na ni sangai la ko mai na vitala no ba to na kartu involved to italo to na diwa sangai lo mo sulla campagna me va ko tirto. Orto to gi botul. Into tu virtu ko na te digo quando o mese ti mai Tasmania. Kalau tim militer sunga mo ko en lo ya. Bina kan dikila bina tu na vitala no na kakali sanga mani. Artotoki botolu ba. Mai Emerald, artolo takos tagi mai Queensland ya mai New South Wales. Mai New South Wales, mai biu tali New South Wales arto takos tagi tai enu sare Tasmania. Na libu ni na dende arto mo sota kana ba kanta. Sa lele na ngono na arto wadada. Ali mo na ngono na arto bito sa gitu ngabel tango na vitala na kai mai sota bi arto. So na dendre ba e vidar sambi biu sana salak. Iya, kanga viva onge tinu bi na kabini ko na kada ka na dorubo ya senga ni ba kakunya lelekin wasanga ngun sal ni bibu ke nga kilan yo ronyo buke kina ke kilan yo dinetiko tu ya na feu ko to ronyo bukiko ina no musasanga na bibu ke sana ro talanga nyo si chunga ke betu ngona ngasambi tivitikina sana dawu ko talaki na bibu ke na kene kerwa na sanga talani wolikina na lenka ko kono na rende ko sotta kan betu nyo wosoto chunga na roni Nero ni buku buli dir tala kina na employees mereka kuni taka bucu na da bet tin dun. Ena rota la ndira ba lenga ikina. No nungu biba no numu tunga ewa ke sa adu naka. Ke sa na numu mo sa taka na sesanga. Taka besar me ba uti bet mero ndira buli tala kina wirongo bet sa loro ile uti una biba ta gera mai so tabo ro taka butu na tama bulan da ka. Ro ta ba lo mo tu no kenta na lo mai na mai da. Yo kenta tu na ndai tu tu na sanga na ngandar me mo so taka na lo mike. Ia ni mi bita la tiwa to tolo tanga kina na bidi kini bakasa ni o mai tu ke banga o senga ni to sea a senga ni ndola bona bita la no me kila na no mu na rende lo duru mo ina sala mo buki kina sana bande tatala na kina do biwa na bibuki. Ila saranga wabili nga ratu ni tukuna na dorbuya ni sa lebo sa biselo
Virtal na boni tambana satu kulit kita Iya. ngambil CVT Heeh. sanggai setapu kan tuh mbak kenal lo ya Iya. pas CVT Heeh. na longon nele ya sanggai buke ko misuli bakasa me na buku nila bakata kata jadi Iya. atau telengon sale pamuri ko ya toto kasalang sanggai manicik oke Kecil di sa na warung cukup main Kila io di sa kila rin kay warung atal sa andu atal kino na dadango sa sota vital ci na naki ni lauma e ko na kambi biki na toro malo na vital no wasa kan ngon sala datale e umaru saranga ni bosu mo do ka to vital no tan mo so ci na non ra uira na success story sa lim sa rito ko sa gertu tigo butam ba ci mai na pam na ital no orto na Australian embassy mai biti to abi ba unge ci kan kina na mado sa ucha Wira na lo duru matala na ndende ngonga ya do birna bibu ke pero se mai era ni bo bure pa kasa birna nonda endendre ni rada kaba na dada ngona bical no na karo da kabo karo duru bu ya en ndendre me na buki kina ke ba na merna buki tergination ke ba sino se no no se ya sa bo bure pa kasa ma bikenda na kera bo sa ndone bo buli bina bikenda sa ndone bari tagi bina ni rota manda da kaba ke do sta na ndendre ko so you already have the information available to help you na no musanga mo bukei na ndendre mo isotaka viva unge chikini akabini kuwa to sada kabu chumai mera wasia mai na non rital no ndendre mo isotaka mbete na rani bukei kenda na kena bo mente kila na daba menta kam pa kila biro sati umai biti la ko biro tu na ni tamba newspaper na Fiji Sun Fiji Times na satu ngore bola mata wasia mai kina na daba na no mua tek tai rito na pam scheme tengi tagi rito na Australian Embassy kira uvo ke Dr. T orto na wasia mai na no mitala no ana tambah mai na kasa ari den saliado pero ni bawu ba kasa mai weekend na kinabo e sanga ni mai ndendre wala so taka chiu ele usa mai lodur mana ndendre ya e na tong tong ndendre ambasi ke na sautu mai na uluma ni bobal Senjena sarang bini menak sarang bali pun na VOC ye bikim di na iyo yalon di na cukup main na bitar tar mai lele sarang ngar to tarong cukup main kira na non na kontektor to na para bat kicuan ro di mas o kelas ana sini kan na non ro inbox ya untuk lo maku tu mo so mana no muni taro bikim di hmm na do bat taro cukup main bina bali bu na no muni bina kata muni buli dali bunaka Wasip tal nga bikim ni na si Chukumibit yung December ni Walimay, nang iyo matagal bital no bangwa na yang iyo sarbalim, sa bata beratu. iyo sa ngasar nga mero tawro chiu na ukila rangai murchi mi ko santo mi sa singa bir ni ulumbal beta na lemun vital no sa dati ko non rasa ngai merbara ramatagi sa don ni takachunga inda tondol baran bai lebu tala katu bongo kame bali suitel mai na normal recruitment nga bakan do taka tuli we me bi mada oronga si bi mada antara de do ni lok lok mai tol songa bulu basa nga bulu le do sar nan rau ar la ko mai don ni takatu ni do na ngala mo sa tiga bu flu tal na kaket ukila ni do na kamai ba tatawo chuni kan ono kina sanga me ba binata ina kaket mo ono kono no mutu ukila ni ado direti ona kina sanga me bukei me fo binata gina sala kede me balata na pam ski na program wa gi mai biti wa kine beto ke ado no ita chunga no tu na tambani bi bada da ta me biti ni retorna da kaba na bi bara na ta ki na sala totolo me very effective tel nga baka na social media onda ga rongo da chunga ni reto ga i bosu nga men chanto na langa ya Yan. se na to bi boro ti tingo mi ko na men ro Nang se masimberniado na lang kata sa yo bital be no, proactive no yo be not reactive to the situation when it's already out of hand out of control Yes. Darete chuo liwana ngo narto ngai reactive chunga mo sa changa chuo di proactive me narto sebenarnya dona lang sarto tola roti una katu muni bara ramata ki mer kila chuo rimber gilo mai bersa kila roti una na dava mer na nama i makin pate liu non ro ir lang mai ser lang mai liu lang mai na nguna sanga si senga ni mata tawa bina atu gina na bengara bingkoka se leile na vital no ya do leile na bibara ramata Pirna ngai sa sangat tinu sa ngamer sakilati na merama nama kan ira la komike kina sala tal nga ran ro mai buke kina ke sama nin to ka ya dobir Sar, yan sar. Total na taro ang wala cukup na matasahod si Ratu. Namun ramai bital no bat ki Chandra ni Masi. Endo na ulutang at ko na mayo Chandra ni Masi. Ena buku ni kaya na teka buta kina pam scheme. Balata ni siyang so chinile mo na takataka
chiku may biti meron ni rangole may meron may bata kata kata Australia ya ndo natura ngatar chiku may bakata ba nanon sa ngol chiku ni bayaw yaw ibiti orto na bekanta tu may Bangladesh ni sa rabangan lalatakin na beda kata kay so ko sa rabangan lalatak ko ira na wekanta la kumigo hindi na bekal na taro ya Nangonang ko kayo mo daw gilis nga mingo saray da saranga nandun kana lebu ni wirna na kay bunong ko ora sa tungoy biche ora da ni nalengka so tapatalang Australia nandun nangona. Nanon rala ko may bakayo yo ikyo ira ngay may bolu tumusar nga di saun tamatatadak. Ada na chubang na cheap labor. Australia is one of the highest paid employees in the world. If I think it's right up there. Dono bunua sau lebu kina na koya ko ike. Mulok mo na 2010 dono masa tungar sa songo chu lebu na company lebu ike. Wala tango na isaun tamatatadak. Aro sa nro sarangan na company lebu na belatan isaun ni isaun tamatatadak Australia na kina sauli. Yo, may viti na rende ralando mga churang na chungo ni rala ko chumira nando ko nakasakay da chuga asaka chuga ni na bulang ni merla ko ni viti Yun sa ore viti wona ma do sawti kendo ni bangano bana ore da nindu mention tato kana na visa restriction me boy durbe right iya to make sure that they stay banga na program nga ko da chungo na folder visa ko bir na dalo meko set up sarang ko mga tagi bir na ko chuga viti Wira na mulmulu mo chupo tok tati na lo chungo ibeti. E sanga sanda kilati ko na tapa na tapa na kontara di lawan. Merlai short term nga o chinga na project lawan sina na bisa. Arli sala mai. Ko sale to ningo sin kan kurbu ni le sale bisa usar pasport. Na singa tungo na ni matata na sando na lenga sa don dinati na non sala ko bayo yo tu mena non. On the other side is sarlo tele chuga ni na bulangi merlai garaba na dadaka. E non don men dadaka woken. Iya, sianga chunga ni na lenga chung sa da kabatal chunga na bakas ni nondra na chip play ba. Na kena baro roti na kena isau betu ni yo iro tala nondra lau mengo ni rumai lau meke ndo tanere te rumai tarai ke sa sianga ni tara chunga na rei mai viti. Yo tuno nondra mai viti na minso veli betalan ndo mi andra pa sana. Na levu ni tamata rotungo pending tungo non application mai viti mer lau meke. And in the uno mertu dadaki na instead of bringing everyone here na chuwika basta ngay na sala merra re-employ tekin may biti so itu wir na kila iya nalenga libu ngay chuga na isaw ko ray mo buna tiko discourage tagi re chuga na non da merra da chunga may biti ni batu na isaw may biti ko mo warita tu non to bitan o libu kenna ko siya tu bangel sing da bangel kede libu mo san daw taw chunga bosa may bir na non da chunga may biti na da ngale dak di tunga ngoreng ke muni te kena ya sengan ninda bangel ke doken iso na bunua verna non da non de toka no kantar lo ngor lo mai ni senga tu nangel mai biti and then they don't have the capital to start their own business na mo sanga mo ro ka mai biti na nangono ko ka senga ni kano no karo ro ka den de sanga mo ile weekend ngo na kanta mi ro ka na ro kanta mi ro atike kenda chunga mai biti sin ro bondo lebu ni commitment tu na lebu mandanga nyongo nga ndata ka batu mai bit lebu ni kanda ba ngai kenda kin sale bande ndeta yo ke mangai daga daga tu no na daga esenga ni so mi go bobina ka sana kai kurungan ni ndendre biku ana ndendre ki na ko sota ba no ridir na lomi ko lebu daga daga tu e sor lomi go ranga sini bul tu mai bit ro pisa ra ubis ni pol bi peso daga daga bina sar tu ngaram bimbi mai na lo mangani yang bagi bahan bagi tolong rumah itu ini ke nalo mangani bagi dorong rumah ikin relisuga sar le toy utang na bisnisi sar le tarano na valle sar le da kapa tale sona ka so no bunor le bingara bikina sa le tandolo bir na buru li bungo kan rawaka yo o ir na non dar lo tu ini go na kangar le da kabu na le so bichu ngani so ya en sa kan banden de totala na gena to so da ken na isa mo evit tanga me dikaba na matin tu bichu na mincho le betama pero ida na sana ke kawaiti ko na buno biti no sala ko tu mena non de merlo miki na kene wali nga ia me pa pina kata kene baro ni da mai biti kila kenda de sala ba matin tu mai na ngone na dono kana da lu fotu kina na kola ne be mbaki da kila chu ita bona mbaki na budget na dono kada lu fotu kina ni da bona ni kadi bagi na budget ne be mbaki da kila chu ni on mbaki ko biso mina kola
na bonus na buno hiran do so bonus da kila chigo at the end of the year chigo so na incentive ya weekend na rin buke mes ba lo bina ta kenda chigo menda makutu chigo gina na lagon le da na ngono mo sa senga tu ya mai viti I think it's about time they need to look at it na matin tu man so do sa lente botan bang vital no meletana but it's something that Yes. relate to this na lenga ko ta sanga chigo menda wolengo e se matali chigo kya Mhm. ke kami algo chunga mai na gosar ka ngai tumbu chunga na bulo na bulo ni cost of living mai bich na inflation sa algo chunga cost of living are going up but Yes, sir. they saw we stagnant chunga either going flat or going down na buno ya ko sala indi indi chunga o ira na algo chunga ni go mai Bangladesh algo mai India mai buno tele e so vir na ken risa uni boto to wete na kanonda currency je currency ke e uno otu singo no vital no kina pata indu na matagali ngor algo mai Asia. Oh, here na $5 na $5 that's almost like a month or 3 months salary bera. We India $5 na labu Australia. Ya san raw na undol. Na ilabar ng bulaki na currency exchange wala nga. Ni ramay biso bitot ni labu nga sarap milyon. Eso longan sali milyon ya na non mo. Balat ko na isaw. Era may isaw mikinay na currency difference. Pero ngor ni ra chip labor to weekend siya sa sakin sa undi na sa tunga. So doon ay tamon nila bulim. Ni ra biso na $5 may bitin na doon na awa. Esa tamon nila bulim usar nga pira. Balat na non rumbula siya nga ni patay kenda. Yo kenda tu na rendre tu so takay chingo ko babu na tali chunga na mass migration ko sa wat chungo balat sar nga na mulmulu mo ni matintu na non na raida. Na balat na kan risaw na non da may biti. Pangantar Yes. suni bitalo to na isa ni bula. Biyan ba nga sa Ah, kampatay chunga na mm. going upwards. Uphill every Yes, time, sir. every single day. Yun na isaw sa nduto nga flatline ni talking. It's either going flat or going down. Sana Do makasamtak sa ratu imanday na matintu ningarse se makasamtak. Se do chiko na call na iyo. cost of living adjustment. Nah, Garcia matun nga Garcia sarang sa ucho matin to may sa umikan na. Sa Sabi siya nga na matin to no call sa kilasa nga bi company tali so will follow through with the same thing. Na we show mi tatu butala ni sao, so lembon ni si se yes. tu na kondisi ni taka taka ndun dole bi taka taka itu ba. Mm. O ni si one thing that we looking for to at the end of the year. Ta kilacho ko ni ninda so tabi chi no nonda so bi chi no nonda ngong nonda bono. Ena bi shi ko ko sa siang. Na siang na lack of incentives maybe chi ko sa wabu na chi ko na. But we don't blame them for trying to come through the PAM scheme program. Yes, sir. Leo viro ngo arsa daga tumai, daga tumai no hotel la. Le sendron da do titi kan, men mata tu weekend da tok titi. Viro barong tumai, viro Yeah. do bosa ti ora tu na ti mai always throwing negative comments. Mm. Ken da sengan da tautu da buli mai men da tautu wat ke. Dan duin dui ke tu. So nga sen rawan rawat na titi. E sengan no nambula, no tu bag nyang sengan ngani ta physical work. You need some other work that can ran so tawa na non ra sengan inda bangele ke do kenda. Menda sa tawo ngani ko sa tawo na tu da kana lo. Sa lusi kan tawo si lusi buno leu se tigo biti leu sa lusi no kor. Mulai da da kan tu mena ngele. So bir nan ngo. Non ra buno buru tu ngani mbula na sa saliwa itu mbeka sa sengan sara ngele. Wa bare ta tu Mm. uh, o si tingma na nil tibia da kurbu inda kinga lawan tara idani I soberano non da sanga sartunga non rangel that's a reality ni da ubos da nanu miriti na sasanga non rasa belata mera bulaki non mata wal na sala da banga ia nandre andre toya into nandre andre ke sin garu bina to kati na rasa wal ngai kenta tala non rasa ka ubaga yo tu ani urangok Andir sarang. which is in wata Australia me bacha America buno le bu rani tu no buno ra absorb te gena urangok sang Mm. dotta ni baru ni bula ram bula kina sini batu tu batu ikan tak orang ko sulit ngabirin dan mita orto 5 na mita na orto kalau Kanjir sar. Tung toko iya mengo tinay seta. Tuno ko ay naisaw may biti sa isaw nga ni kakana kay na bills. Na kaya na maro na lavo for long-term goals sa rin ni rawata saranga. iya saya tu kunci sarang aku sono ko nanda kurung buita la ram bula pa dapat tu Na rawata nga nalak may bang Australia ni nalo na sana Ziwa rawat tanga focused iya Mm.
It's a long term, it's a short term objective, but with a long term benefits. Yes. I'll sacrifice everything for 4 years. Osa na lako Australia uli daka. Koya ko liu stali chuko na vital no babu bale. Kailan to sa wabi da tu taraching mai no nomro re da bata nomro situation. Na idolo dolo ko sa na sin ron so tabi chunga ke no nandaru long term project ni boli bale se businessi se non to bulang on university ni sala ile na scholarship na sala ngaro ni bukiki nango. So tabi kinang andin matawal. No sala ko yaw siento sa sasangay ni balo ay palang ni batigir bunutan batigir bubal bertamo na ni nandrendre da so takay tu ano besin anyo sa sacrifice ke saro ni sacrifice ta nang una mo la ko may da ka na dango lustal no rida na benefit na lagi rabali usan sa lustal yan nandrendre tu mo bitin mo ngo sa nandrendre sa nga mo so taba sangay total na naong andang karabuto no besin ay undo na kaong ko sa o rongo na ni singa tama kero bitalo chugini tu na lo sa tumo indo na bitalo no tu ni chuma mi savale electric manda na ongo ngai endo so ta kai tu u wango dori tu ro do la message ro bina ka yo ya be tu ni mai sala ili ma sanda kum dan li yo ta ka ongo pali wali electric manda na ongo na expenses ni ongo bata na ran do sala ran buki kan na ro tani buki ri na non tar sa tu ke betul bi ngon sa bi ma da ma sala tu mo di man mai biti na ngai ka le ta ma dongo na ma me go ta na ngai ka me so me na kango me bi buka me na so ni sulu na so ni karsini na so ni sobu na so ni bul makau na da batale me karabi kina ngonga usando u bimbita ka saranga so na ngauna re da na nga okila ni ndo mo bita bita kina ke okila ni saru ya o mai biko musuga live tangu tu boleh bata na ban robun robotik kan daulanga sindo ni onga keda nga menda sana numu chuko menda main boy chuko cheka so ngauna lante menda backstage backbenches menda wari lai biro menda so mera dakap ena senga ni mati ke senga garabo ndonga ena ona mati nga ba senga bi unaka Yes. kambi bi And me learning to say no to abita mata ka tulungan niya iyo and it's you okay need to say no. iyo pete senga sanda na ba sa to menda stage bi ko sanle ba raw nika wir na bi tamata taliso ba nga tay kenda tunga nandrendria era mo shota batal tunga ron non tar la tingi ngon me da da ki to no tunga bi sendo ndo to dono no to tu no antia this is enough we have our family to look after we have our own commitment we have our own plan our long term goal is to have this and the way we are going now we won't be able to achieve anything na chuki ke la wala nga banga nembang ki mum san listalen sana ke ba usin na ka me maro erawa sana ga indendre sarabali sana nandendre no muso tabu chuma bichi lo mai sana ba ruota ital ngoro lesoni kina na buno ngar nya dokina ke mga indendre tal chuma no muli access ta no musupa ni sa chuma bichi sana ga kursar nilang kalunga te libur mo da ka chuma supa klan dor ngai bitang lo takani na ka ulta tara Don. makas bital nongo yo dumanda na kambing bisar nga na kena non da raida na non rasala o tinu na non dongo matin tu yang me andra bona sana ngaro don me apply te wir so na matang visa wa da tingo na 4-3 visa wir the same conditions should apply to them sa o tinga non return ni da kana pa nemba ku lokan ri da ba kau tal rara no go bukar ba kaulis te gesang nan rendre na so ta ka non dar la ko chini mo na chini kini bit sa kan da mer da gina ni rasambi tu mo gina rum makila rasame buli da ini ke dan kilo sha ni sa kan uno mele pangata kina ni rasali bo so stingu mai wirang Pero na lako may tayo korta yo la kundi na kan ako may nabimatin tutali so tanan rendre tal non dali ba da tayo kan da sali sha ni balatan na pay gap between us as a local but tagay lot juga ni through na process ya na programa ko ra kauchu ni ko ba betul cheap labor ba tayo chu ni sa aurora betul meron libuken na na kena na taka ya sa ni sa aurora wa unfortunately ya na kasahan don mo chu na tabi tinangon ko na para ta chu ke eu mo ngon lo makin afekta sa ngawali mo ng bechi mo ni kawike nang onis berlo makin na program ko na pamay bechi mo ni kaw ndamay bechi mo ni ko ken da samay ba murit nakilakan min dalit ko na kasar to so siyang eu sana warang irtungan ko betan ko na kaw so mirtukin rin so miken ta chu na tol so bulan dolan na bin rala ko mo na matanggal ko may bisim chu na $23 na bin wachua
Na bunong sa ato ginondon da sa tamata tugin da sa antana lagi isa ubina ka behedru ka. Ina mendanga kaya ni bisa una quality ni da dak. But it will still go for the cheaper one. In total na sana daro ni Reda bir na salistale lebi daro bambulu chikung godong bula to bula binaka Oh yeah. ikip ni na sa may bay tayo na pump scheme pabi di binaka tak na nom lindo soli baka sa mo chikumay rong binaka ubi baka na nanom lisu ratu bir na lifestyle ko saron nira lilelew saron di bakangan bisnis ken balbali sa menanondong wala tal merlena kata-kata buhayin tua sarangan ni Rabi bara kata-kata kita lo irang lakukan yung they can become entrepreneurs Betul and ni bilang become sama. business owners sa talam tal do tal na batang dengan Iya. Do mendanga na buli mendanga no tapi utama ina bunun chicken dalla humai with a different environment dotta na kalo kina betana buli ke nakake de boy barau. That mindset ke ku telu sale which mo ida kabo kina business it'll be easy for you to control yourself and manage it properly and learn to say no when it's supposed to be no and say yes when you need to say yes. That's a big difference with us. Kenda senga ni bisa utakana adjust na sunod na sa mendari adjust ke taman. Bisa una environment. Meron ni buken na no mo botu lewa na kaung garap. Le wirara la wani ke rai da kamon bisni sali lo bina saram bale tamon sa bisa una sali una kame buli dike. Non rakila na bula wada taka. Non rakila non manage ta non ngauna na time but ike na time yo di bata sar na every second. So you pay according to your performance. Sin batang may wich ang normal to kung daw tu na civil sew ne sa tunga go unfortunately ile usa tunga ba din wo tunga no lo war tunga na singa ni bisa umi payday na data kasi nga tunak mo kusinga wa bo gitunga talon no ikele and then go war tunga da bana ma da sa kilati ko na ki usa usa no muri ngameno no njal at the end of the fortnight o bisa umi kesa don't expect to get paid at the end of the week if you're not performing through the week pasar tunga na beisau ni mai biti sa mata utunga yo lo mi kesiana when it's given 15 minutes for smoke that means 15 minutes for break morning tea so should be gonna half an hour lunch do so na puno to tina boto na ni ngona ngan tangiri bo boto na chapi tau sa letu ba malak so that you give them enough time to go and sit down and rest and have the break but na la ni ngone sol ngone ba singa lew but na ngona nga sa tangiri na lali tama chapi di bisa nga me sala ko melai aten tratale na buno me ben garabekina va tua na Wala tu na misine iya betani ki ko tu na chuga na misini la ko chu ningo na nga sa tangiri gina la sa tara basar nga sa tiga won mai na misini sa tiga butoso ni bele cha ko sar nga na betani ngone stop kina ile buno ka stop nta but na le mo mon senta butunga na buno kon ta butogi na no mulako le sumai e sanga ni kileta gina kaitu betanga ngani break sa stop maya town in bele tu na kando me da ngone le sumai kina the same thing continues again. So sa you run from your A to B to C to D. Then you run from A to B, and then you walk from B to C, and then you run again from D to E. You have to keep running from start in the morning and then right through till the day end. Na siya kundi kita evolusi ya, sa lusu kini laban kampan. Heba kau binakata may binaka na ng performance, binaka na ng record na and then you need to work according to that. Kung mindset mentality ya sa kaunggo ke activity na libu sa kapaliw. May baraw ng bulay. Tutuwa talan liti tigan ramadan lo na family bulay na sar nga na le acknowledge na na pinaka nila ko may. Pero may bisauta nito ni ray. Pero ko na lay da kamera sa sumi tomatar sa kilayo na tapa na sumiawa. Iko you sali sumira and you know your responsibility and you know where you'll be the one that will be creating loss at the end of the day if you're not looking after yourself and your workers as well. Isang ko nangan tigabu. Sa tigabu sa ngay kaya nakadak. Nasumiyaw Batagay siya nga, never ito man na famo sa rata ko tinuan ko, sali mo na ka sa sumiyaw sa nga. Sa rasumir tamata meron may dakadaka. Yung sumiro chiko na yawan non radakadaka. O kila chiko ni bi mada o sumiro, o pati ko tinelo mo ni kila ni preda tiyo na performance ni bawa buto ka na tiyo na non radakadaka. Batagay siya nga niyo may imbulan na baro ni imbulan ni dakadaka bango, mo dakadaka na kampanya na kuno demand tagi na non performance. Mo you perform before you get paid for it. En ni bukai ko na mo lay bandur bisnisi na mo lay babura da da kai biti met sakila tu na renre ni kena rawati mai ni lab
Ni sabi sa umaindua, you know that you're paying that person to pay he deserves to collect it on the day. Kaya ando lebu kento ndina ni daga musi musi ito ngono maruta in the vision betikila you paid for what you work for. E pa de ngino lo betikila na no moda e robi so tari batakina no mo vision. E na bakasa mo bata na rotel ngani liver sali lo binasar betengo nan sa vision na environment na mai tuikina vision ne baroni non robo tulewa ni bukira. That's one good advantage of leaving Fiji and come overseas. It'll help you to when you go back. It'll create more opportunities. Iya nasal. Iya dor kelaro ko ratu ni sa lakachungan babaro na biding dingi. Hindi. Okla ni lele barbarong chung bego basi buir na pati bubu. Nagmanda na no mo bosin biba kongkiti na bukuni nonra na isaw ni tamata na kay may biti. Baka talaga kina na kola na cost of living adjustment. Do manda no mo bosa nga ni bakanda na tikina ya buir na barong chung minikua. May biti na bukuni so ni takatak. Eu non vorrei noi doctor ti don't know me implementa Italia. Na encourage seguire me erdada tunga mai bici. En wabure en pororo ta na bula ndende sa sta bitu mai bici. Mera so minga na so no na dare dira. Ni erdada tu esa sendra bunta na o erdada butu ina bici. Inda salo mani ritali. Ia na bisa umi endu tunga sa no mal sartung. E levu na da kan nanda ure da gitu nanda wanda susuma kira tok tati no no iku sari sartunga me ndo na da baloloma. E bida tu na da ure tu sa baloloma zaranga ni watu tu ta kan ngauna nanga te u da me gina me bici. Nanga sini buli. Bod na da sa baloloma zaranga na ndende ra sota kaya. O irengo na ndende ni bici ngar sota kaya. Ba bimbe na ngono ko kan e barau ni bula sa tukina na nonda urna no benda. Na cara saki lá, na cara sa access kina na social media, na gadgets, na iPad, na telefone, na tabangar sa bangata. Na non rakila libo naman sa tigo talili, advance, more advance from the teachers themselves. Yo, nangaw na siya nga niyo baro tagira ba binakina, siya nga na sa umira ba binakina. En rotela ni effecta ka na non radaka. Na yo, na expectation na demand may bikenda rin mo no, siya ni bisaw. Never change. Non da expecta gira tigo nang kasinibuli to do their job. They're actually doing it. Ya, makin risa o siya nga tuni beso tar. Kila sa dina ni sa tuida kina na dinaw no matintu biti na dinaw ya siya non ralang ur tamatala non ralang ur botu lewacho na kaina didi wagi na matintu. Ya nandrea may non do kenta ni lini bonwa. Kila na ka ay wa binina na ngono na binding di na kasada tu na ur na lini bonwa sa wuli bo binazanga. They must not hesitate to ask questions. Under challenge tagi ur rondon politik. Sa wakana no mutaro sa ngono ko bisa dimantasar ngor rondon bini tagi. It has to be one of the condition non-ra. Betu mo lor di kebni saw. Keto sta ke mo londola si tinan dolan don au you have to et kesanga. Ye me implement tela men cost of living adjustment kola. Ma roni buke si so tapa nan rede so tapa tu non non mai bit. Na ngono iko reward tagi rikina babina na no employees. These people will work far beyond and above and beyond your expectation. Singa ni roni watara singa roni wati singa tagi ya dokter tinda sakila gitu. Yo so miru babina no mata tata. Rasulia non rangauna. They're willing to come back and work the next day. They're willing to stay longer if you have to. No one was saying liwir sa tagiringan time ni suka sanga. But they don't pay you access to stay longer and do more. Keba so miru babina chigo. They'll keep performing above and beyond your expectation. They'll always meet your expectation or above that. Ni ngono sa semi so rumigin babina na byproduct nga ni namudada ka na namu sendri diro babina san le effect na dada san la non productive gina werna koya na kangana gina sa si babu na mesada ka tunga kina nan jinaw. But ni sa senga ni collect na tax na kina ngono don sa senga ni so tabi badur babina na pingkara bir len bonua sa senga ni lay rangarabi babuli di binanu libenda senga ni rangarabi babina me kurbuli ortu na linga ni lawa sa to le resort selling drugs using drugs
and working with drug dealers because of that. They still have to survive at the end of the day. People will resort to other things because you're not paying them properly. You are not looking after them. Ningauna sa bottleneck in and commitment and non they'll start looking outside the perimeters at the environment. Na lenga mo sa lenga liusara sanga me va sudu mitala bira nando ni politika va rotunga binting inti e di manta ni bigir matintungo di tingo ke varto vital bira bi matta songo songo va politiko bi kimuni na va matinto I think it's about time that we start working and pushing mera va kokota ki me review teta but kongo na kanar ni ado dokti era singa le babuli di babinan lu ben mele tirna kasini bulir sa overwork sa exhausted. They can only do so much. They're doing it out of a passion, like it's just something that they love to go and teach the kids every morning. Sabaka mendo to the therapy, but to have to gain from it and benefit from it financially, it's not happening. We're no visa, the right can resau, already to not evolve with that, and obviously a pay gap, but they're doing everything on a daily basis. And you're asking questions why they resort to selling drugs and all that, because of that. Very simple. You saw so mira padana no mutumataka, rauni rambuto ko no muyan nakadak, no muyan nakadar le bultaka, ran rambuto ko digo ni lava tarami bona tilt, ran batanga sa sangata le sono monsal, me so tabi kina non rangana. E senga makanado, ortuno lo one exhibit, le komena drugs ko maru tu one exhibit, le bulta itu. Ke ra so tabi kina non rangana so michi according to what they do. Yeah, probably they perform. They have to perform as well. Mera daga bakoko, and already bukira mera kan matin to you. I pay you this, I demand the same result from you as well. Simple as that. Wow, benar kembali besar. Ratu bikin ni barang cukup mai, tetap kau cila nom liso lima kasa cukup mai. Betanggo ulu tangga bilak seranggo. Yeah. Bisa laku cukup apa para we berna we mateni politiker sabarun durungo. Yeah. That can be a good case of argument. Benar nonra manifesto. Yeah. Sebab apa ratu Now you arguing with them. We're matang employees maybe to know they are facing difficulties. Na we're business, we're na family-owned business. For so tawag yun ang or small companies. We're entrepreneurs na ngonong nira sangati meto so nang business membula. Sanrendre chigo nonra kambeti na sa kuchumo na may taban na ka cheap labor. Already ni donatura nga uchungo ibiche, undo masango to ibiche. Plama mbega ko se tiles. Ni sulima no kle sulima no ko te vida no job mali sulima ni kina no ko details. Ngai tungo me bosa suli usaranga. Sangka yo tabo na siang ore sa undi na sana. Ko sa musu-musu ka mandanga me no ko ski so tabo nga nganda dito ko ni bale. Yo no response mo to ni bale siang sa receive nga. Because you know what? Of course, ali taratal man no quotation. The company ala ko may tay. Ito ni business kay Bangladesh. Rala ko ani merle daka within that same path sa rala bandur daka bandur business. And then they're charging rate less, 50% less. May nonon na kambanyo ko na turuan ni Bitya. To shortcut tayo ko sir nga. Yan na bunuan na kina na kain affect tayo na small business. Kasi ningaro ni na natawira na lokot yun ko. Kaya resen restrict tayo na nonon lako yan. Na bunuan na chinikina. Business na during naman dapat. But they running against big companies that dictating everything. For that to happen as well, mera maro na tamataka may bichi, may babu na kinataro na nalong may Bangladesh, nalong may India, may Sri Lanka, what pinakatag na nisang tamataka may bichi to entice people to go back to work in Fiji instead of having to come overseas. Datala na matalala ni taka keni kuriberto ng kasnibo lorto na nasi Yeah, nice. Got Lolo manir to sarang bali that's what the other one I was thinking of here. Yes. Dara numir bali na non rata bimbi rata bongi na bono kedar do bili sekina ken resau tu sartumera. Lo masana. Sarto misali wala sa alaw may overseas. O menda bita kita isin taron tam dusira ni tapa na bunar sa alaw mo kinibalang isin nga. It's not they have the family to look after. They have a business to run. If you can't pay them properly, don't expect them to hang around for longer for you. Yes. Kanjin sarang orang ada mitong
Ir sarangan na sira sambim biu saranga mai meralak mena pame. Sa stap tal tungan dende na tamban nimbul mitonga sartu Hmm. mani kochireno irana na sira buka tale ni silan. Good. Na sora buka tale ni Australia merle ibing karabi kaya bato ni sa rangon lebo ngona na bi tamban mera sobinaka belati ni sara sauda chung matanga na bintu yu tamban na en tamban ni matintu rata kata chukin. Bukul You know, kama mentuton me anrakin na matintu. and the interesting part is, Dr. T, we're not coaching or coach in New Zealand or coach in Australia. They're not paid on the local rate. Yes, it's so unfair, eh? It is unfair. Sangerara bir meso mir na lakoy ningo, Yo, triple the pay, triple or even all the quadruple, the pay. Oh, what taking salaries and benefits. They provide taking a valley, provide taking a motor, provide taking whatever entertainment allowance and whatever you name it. Apart from their normal pay, take home pay. We're on that they treated unfairly. Pelatoni siyang nirasami wabinak. Tungna chigo uso tungna chana jina ukutungo mo yabida ng bichin ko ng bilyon siya. Wala sin nonda lenga okenda. Singa nonda lenga wira tumata taka mo ibicha. Ano nonda lenga wira boti le wachung medaki. It's about time that if in mula naman na siya jinaw, sangay man na magtubur ka sa ungo. Ni sababi nakatagi na kinri sa wira mo, sa so sababi nakataktati, you can guarantee 100%, 100 performance will help in the long run. And the and again, so many style one during na sa unin jinaw ya. They'll perform better. Na so many collecting wabi na ginala text, we rando so many wada. Era taka wabi na ginon rata tako rin karabi rin bonua. Ina so tabi ginon rangan rin lako may bin ni ano na may sangana. Rin karabi ni botoro tay. Non rawan sinisi. Non tay. Non so tabi non wabi na katay ng unsal. Nakakita sa nang non robo so na sa libing karabi. Pero ni botumbur gina na ilabo may biti. Kakakunin din na utung akina self sustain in the long run. Kaya sana jina uchung ngarong wala tabi chung na chung may muri. Nabuno nga sana chukina. To sana jina uchung nga tabi nita bura. Na uchi mo tambah kayo na sumijina o siya lang nga. Sila ko nga. So I think it's about time that you invest where you need to invest for Fiji. Meron ni daray da kina na binaka. Na sumijina wala value our own people, eh? Iyo. Raso mi manda babinaka non tamatata kan ragaray babinaka. Even if you have to revamp the caller system, do it. Bonisi, we na bonisi. Yeah, at the same time, no mo demand, no mo expectation as employer, it needs to be changed as well. Masaba kuha na ba ka na style makaw me sana makinatungan na tabangan na madaw ang kabisaw me. Siya you make sure that it performs. You have to pay according to every single minute, seconds that you work. If you come in late half an hour, expect your pay to be less by half an hour at the end of the week. If you disappeared for lunch for 1 hour, expect your pay to be less by 1 hour at the end of the pay week. You have to be more responsible. Yeah, and be accountable, eh? Yeah, be accountable. Meron din natin rita. Sa tunggo na system sa tunggo weekend natin sa mga tunggo, you clock in, you clock out. Long out ang baka na ng code, scan ta na ng timing. As soon as you get out, you'll clock out again. And you come back and clock in, you clock in again. That will count every seconds of what you're doing every day. Siya nga ni ulumali. Kaya sa sumiran mo, you make sure that they are working. Ibon na lako itumba. Kita umanda, ibon na katakan ko na on-site ito na app. Kita sa mga takatsun ko, Dr. T. Now, as soon as you come in, you clock in, apart from your clock in wall. Time in on the other. On-site. You go, as soon as you come into the gate, sa on-mine app. On-site. Click, log in yourself. Kaya pa ni ko chuan olo manilima na raw na ako chukaka. I will know from the office that every person that's in the working, that are in working at as soon as he's out of the gate, automatically give you back raise the alarm again that you're out of your workplace. So na company level tungo ike man Australia na they have GPS installed on their truck with the truck drivers, delivery trucks. So they track drivers every but this needs to be happen at the civil service level. Rasa investigate in private companies because they need to check every single cent that they spend. They need to make sure that they get it back. The only way to do it is but wangkang kado tayo ni waro ni bingarafi.
Kona matintu. Raso mi wabinaka at the same time 100 still wabinaka in village 100 wabinaka. Ang kisi na sali wo meron ni streamline tangan na bingarabi and then save cost at the same time. And improve the customer service talaga Yeah, improve. Yeah. Taman. It'll improve the customer service 110. They all connected yung kan di raso yung Yo, binaka. saya makura sa nga mayo. Iya. Na flow effect ni bisa uperi na konron robor na libabu ngutu na chumer. Na liya to bisar kan rasar do titi. May titi chu may bi yan yan may lo manito. Regulati ko ningon sa tabu ni titi. They know saya do na market sa chu ma come bultak. Ni sa te da utang ngon talo sa kila chu na matintu sa baru ta chu na market men le bultek kina. Le bultek ngo sa asenron taban ni chu nga suka. Anjir sana. Sa ochi may nasuka. Na ko nga tu norombo ka you feeding that cow because you not can't expect the cow to still producing milk. Sa balak cuma tadi rutu bingo cuk may. Iyo, nabumasan liya to. Saan rutu na bindres. Sa nga misaba indan talaman na bulta sa saluway tuy na tete on dalo. There's other things that we can do. Buta naman tayong nakayesi ito. Buya ito man tayo. Bulta ganun ron China. Yes, absolutely. Minto na ribu. Sa bulta ganun pilo. Bulta ganun ron China. Saya itu mga misa bulta ganun ron China. May santo na. Kaya naman nga ng bitu. Eyo, ng bitu. Anjir. Kita nakalibut mo. Tayo mo gamit ito ng China, ron China. Ron China. Usali buli mo ron China, may binlo. Usali buli ito naman ron China. Ay, bichi, ito nga na buwan China. Buwan ni buwan. O yun mo siya nga. They've gone beyond that. Instead of just selling the fruit itself, sabang tagital ka ng raw na. Natulog China, natabtal rin na kagin. The standard of value added, Yeah, value added. Sa sarangay na. Sebenarnya, kalau besar kayo na lilibra baka binibina ka minggo nimbola bikim ni sa guys sama mai kami rin din na bitala no bat ki ratu ng pagbinang ni kuwa tos juga na nero biba kong geti na bitala no buku ni pam scheme sa kalima ni bitala nonggo totokan din lebo na kada bulida lebo na bibu ke sa may bakador sa may bakador kasar lebo na bitala no may bakador tiko na bida na maraw sahut kalau salah ko ini ko na urutangan ni family accompaniment pilot na pamatal kinoratu bako sibi na vital mo membalat chiko na bubale na nandangan rapa chiko na bubale mera tiko batanga mera dua bata me kakuni kabor na nanda bubale ya ratu pamatal mandana family accompaniment pilot project. Okila to sabi tang balik ko na bimbi ni program ko kana kena sanay me babi na tay na performance ni rumay da ni luray na render mo iso takan ngalili ni kenda ba bibi kenda sa balu beni da ba mata mo vale na nonda close ni type family back home ni santa bimbi mai sa ningon sa do kina na bimbi ura sa present sa ba kaya affect kena tala era ni affect sa may affect tal tu na performance como ni banan gina matinto me to bole na program go ka ukila le ronan raw na baita bikina wer na mai viti kena bi matinto taleso. Okila wa barita tuna mado di sauci to vital no chu sabita nam bosin don ma chungo baleta na vital no do singa chinga mado sauci singa da sauci go vital no chu orto en do ngana selo en gara virtu bata bagitu sin rto boita bigina na de selo kenda na project ngora ndo sarana kana selo nga bigida chunga no ba la me bich kro vital no chu kana marama ma chinga ukulu mado sauci giri tio sortu mai ke robi talo chiga bare takachu mo ko na dona kano na maro takachu ko na vital no batir to na kanta mai vite bare takachu ko na mara una ne baro ni vital no de baro kenta ni tuki na tuno ko sa besui ko sa dona kana kena mosti wa dina ni sema ni tu wana ko me na buibu ke na sala da buibu ke na program go ka taka membeletir na no terlalu ke na kangwe na bubal per mai reunite ke na program go do sar ni sulibir na medicare per na no terlalu na na pam esin sulibir na medicare lebu na benefits to mitaraur to versin taraur na lau mai through the normal pam program urto ndo tan saranga na winga rabia do virtu ya same thing with the PAM program ko kasi nga it's not here permanently. That's why it's called as a project pilot nga. Was doon nga nabato to. Na bato lawan ni gana tusoy na program ko kapatay ni kana dengu
se la ko tunga se Bernidonere se Bernidona ka bande tekina. It's still going on, ongoing in progress, work in progress. Ya, na wira non da korlo mingo le usana baro ulistel chungo bichi. Sa ochina non ra the only thing that was the concern ko wa reistra virto na time frame ko bari takatu go rochono mado sa ochin le wir ange me na torna ona kana process ta non revisa. Eu só que bari takatu go virto if you happen to continue with this program me taka bir na mai mbaki bai mbaki walo dak me watching na matenya mbaki lore na performance tu sabi tan logina lore na performance de ko alo mai kake if you met this all tick all the box in the requirement pako mai no na mata ubale dar mai pul ngone dar mai dada kan le ni vale da bo dada chiko ta so na sa mai sulta la no pucinte verna na kwara kar mo shota na ndar lo mengo ya at the end of the term they'll have to go back to Fiji provided que sa tandola na pathway into 482 visa ko tunjuga yo bo binibina kan ibida bir non dar lo maya so they've gone through past that state now sa kamban sa tiga do sa da ta chungo non to visa siang ni buno olang oloko bir to na bi buno taleso per sa lako na transition through to 482 per sa chukotal sa visa una visa mata wale da wa bini bina kar kalunga tawali por non sana mai chico sa to so italo ndo kontaraki e vida klasa kiru ngi bitalo tu na marama nga kini tal sa tuno ni e vida bu bal sa rifta libi sa risho chivici Anjir, eh? io o kino ku to siang we already had a families already gone back home to Fiji oh okay ya ono kusa sanga tuga me kundalo mera to stari but then again it comes back to our work we are long mai Their performance, eh? yeah that was Right. one main factor that decides your stay or you're going is your performance. That's a main deciding factor. No no muchigo wate no mula. Do talaga na bunoy kumay dada ke there has to be a demand in where na tambani ko chukina. Ni ke ona lako na effect ni no mula ko na rani ba kilai no mula ko. So ke wa kila ni dona bi ba ungechi dona ka buli de kina. We ba ungechi kina no dara sa chungo ke man lola if you given the opportunity and be part of this program ke man to so Italy ke o kila na uno daga chugira ni senga ni nandola ba biguna katumba and you want to stay up ke o betcho tunde ke se beto so Italy me do talba ne maki sanga mo wangara tali do tamban daga the same uno chunga daga ke o chumba mai na berto na packing ke o daga chunga ba uno ni packing sanga mo la de tali do no uno ro wanga tamba do ba mate bon manu se rola ko ba na do ba tani sele ko chugi na demand na ngono ngo kana daga daga na meeting desisi na to ora do tu ko sa bang tagi sele chu yo sa bang tagi sele sa do tental na level may no mu wam na packing sa ga chu ro chu may no buno pa mateman manu e chu so na buno ay na buno na up to a very demanding na daga daga go daga ba o re chu ko di vida virtu na li shibi chu bel tani non to daga ka singa so ni singa di very di kame that require them to stay and continue. Me se sulle tanga kina company na no sa sanga me sanga me bisu kirto merto chigo me bisu tanga bisa so that they can keep holding them to keep going with their work. Wir sa virtu sa logo chivichi du tanga ni sale tosu binata na transition di lesu bichi don experience binaka bernangone o mai reda Dr. Tina bisa wir mandanangone adopt very well. Itu na kena uredir tu mo don kan umaro ta na no uredir na ngone non sa bisa usar ba tu tole it is one thing non lo mai kesa mai rai na ma bisa na baro ni buli na dina ni bindo tan mebit sian dara di biti wa daki na ndonga na bisa rani ko to bita o bita no tawo rani ba rambai le utatal ni to no murai lewu ka mai ke will always be there na no mu lewu na ka mai bulida o bitin sa kila tu very confined na no mu very limited na kai ko no bulida kila ne lo mai ke lewu na ka mai re bulida na ngone waro de buli na nondra na la hono lai kemba manda
uchu kilar tulhan lake yang pernah na wena da kila tunga na scout nga bat gina gilka da uza tu na lake yang bai Nasa. wer tungo siya nga na primary school sarang na kelas itu kelas itu asar ka uchu na lay weekend camp lay 1 week camp on sa wabuli to be very independent at a very young age okay na may bici siya nga singa li weekend singa saran so tawara na experience ya men bunun da may tuya kai na bunun da may tuya na iba na lang may boy balang may iso na kabayan da may kalunga tagin wer nango ne they taught to be very independent ito very raida chigo ni le wer nango ne ninga mbagi chini ko lunga ngone nga sa tibu da kina sa binakat sa ngam sa biura bale siang ayo musal ko itu musale whereas us ale mbagi rusung kon dua ale me do ngon sa sali bawa tingin sa biura bale le weekend but ni da ya wiram Budi budi juga dari iyo tapi tipo. muri wiram ko siang they learn to be independent every young age ni ako itu mga ngono sa kilaki na that I have that independent to decide for myself kaya itu mga mbagi chini ko alu sa kilasar ngaira sa bosa tayo minulak asir sa rawan ko lisal Gelo nga may sugo tao na every weekend. These are the things that we want doing to take care of the chicken and may no dalang may bango and may buli de kinili no apa nanugura yo yawe and do na benefit kina na program ko. Ke manilo la ko sinilo sa may singa nyo chutu ndeke kila ndito bida may so tawo nandren they still want to stay. Resip na tamir si chikna ya sa o sanga mo bibo sa kita na nunsala da burun sanga mo ko babuno nung gulimbo si botu to de balis lesi ni di ora defect na mado rosawich mado sawich bata na bitan lo sige wich mango wasanga nunsala na chikutal kin kerin do tal contrast me sol virtu even from the kisasin chule man kampanye bi ko mai bundo tal bon war to lokina sa unfortunately ungai landeni lo man bitan no sa amber vale lagi. So I can't really do anything else now, but I just want to encourage them virtu sa bici, wakin na suna sa chi oro may bici. Banga taka pinaka sa may buli day ke, orto nongon let them ukira to na ukila na suana la inde endre na transition back home. Sa may bisaw na baro ni. Sa nga na sala mo, ukila na to chutal na arto na nonta may bici, arto to they've now appointed someone. As a CLO back home in Fiji na engaged na which is very good. But what what support is available for them when they go back to Fiji? Because some of them they'll have to go back and look for employment. They have to go back and look for schools again for the kids. They have to start all over again in some cases. Kalunga to rachungan ilabor lokan sa lite ubun business, but they'll have to start from ground zero again. Natapa na bibu ke so hopefully we're na keman ke toso na program ko ka we're na toso ichiko sa rin ichiko na camera mo ke kina utar nga biru to natapa ri baita kina na matintu orto nga iso mo siya now we have we just recruited someone back home in Fiji to help them in the transition back into the community, which is very good. So Australia government is helping out on that part as well. Anon rele ukena non rele te utaliviche. Ya ukila ni sendona danu itakachigo. Hope na Dr. Tini na tomani chuna program ko kai. Ya rabi ba o gechi kenda chunga na nondara that are already in this program ke mansala menele na numa musali suivici. Kali binaka tigo mana ba na iba sala lifestyle vici. Ke mana you have to come back again with your family at one stage. Ke lifestyle mai. Doang na kir lifestyle ngarto kere chuga kini renyo encourage tagira. Whatever way you can to reach out to them. Usanga chung muna listali virtu singa ni urto lang na churango. Ebi uno tali Australia rachu gin ran andar lang mabich. Please kakuni lako na protection visa na numero to nangon it's very protection visa is not suitable when the kids are involved. I think this is my personal thought and opinion in regards to this. But ang renre ko na lang sa tawag nyo sa ano na mo visa. Kaya chung nangon na doon ang renre lewo na rin sa tawag kina. If you don't have sufficient ground to apply for protection visa. Ibe katulto ko mengo oni lambatan bua ratu tutu ko son returners sa sponsor tak mena kampanye na buku nila katat. Sa lista libiti hangga sponsor tal mena kampanye. Yo, sarang Sarang mo binaka menda pamurengan na laway. Yo. Kunyo makata
Lestalibiti, kaya ganito talaga na kinabitala mo, ganito talaga. Samay. Utun juga everything depends on na mo mawen linga mo no mo dalak. Kaya baka binatu they'll go above and beyond requirements to go and get you back. Ito kasarang ito. Yeah, performance. It's the bottom line in all this discussion na bital no tat kietwa na dalit nga ba ni buron dalak. Inarorobigan ramen ra apangatan nila batanan ngunahan alagumay na pabimbi ni sa lagi bitum kanila kumay. Very costly exercise for the employees to do to get you back in. Costs a lot of money, especially Australia. So for them to go and willing to do that, to spend that much money to get you back, it shows that it's a good sign that they know the money well spent. The benefits will be 10 times tenfold to the company. It's worth it, eh? Worth it for them. Yeah. Tuntar chuka mo tininabu, buli binaka tininabu, na takataka ni construction maybe tikere me tikabu na $10 na kena rate enough. Yeah. Yes. Kaya ang gitsibira na lo chungo the politics abaro tingo sa pati darumbing on left right and center. They need Campaign. to be Yeah, campaign. Don't be nakasaranga. Not only construction, like that said, has to be the minimum rate that they start off with. Yes. Has to be the minimum. In other words, the minimum wages are status dah. Because once you raise the minimum, everything will go up according to it. Absolutely. Oh, benar. Yang mau nanu muncul mau wese na baleta na family kamen. Wa kita gerto tuna gerto na sachi kumai sana visa congratulate them as well. Na bitang no na banu ni binachu bigan bihir ni sana toso sar na sasangan la kumai sar chiu na ngone sa may rambaliw sar bengravi sar na bul na ngone may raw ka banga tagi wa binana opportunity sa may raw na chike. Gerto na nandan la biti. Kuni balo le tigi ko se tu na se chunga ni ngoni mula cara ko chunga ka yang minta nanu chunga se chunga ni ngoni mula cara ko chunga ngara bini tabi se ron tola tala chunga ka tu beto som wa tau chunga non sa sanga non dangu motu the mosula kan da wanu ni chunga ni na ado me ngoni bina it's not the end of the world ke ba sa sinyo bisa no mu bisa nakangar tu wa kere chunga mai o rido talanga nyanga beto toru bara no bina dokter tina sangan ni kesana no mo sawan de tumba no mirto nga ngone. Everything is that we're doing has to be for the sake of our kids, for our family. Dina ni santo churo ke ba vale protection visa rawa yeah, but depends on the reason that you are applying for. Chigo so reason le lewe so saro chigo but go to the chigo na singa wa 99.9%. Out of 100 applications, probably only 1 or 2 goes through. Depends on the reason. That non-rawan din dito yung non-rawan buto wa politiki, siya yung balat na non-sexual orientation Bata may biche na LGBT. Bata may biche ko sa rito non-rawan din dito tayo na matagal mo. Na wakandara tigo na rin na. Pwede juga na LGBT. That's protection of your political belief, your faith, na lotu yung wambote siya nga nidingomi, siya na nomo sexual orientation for LGBT, may bitin da kila na stands ni matintu na bakasama may bitin na nandra don't build dragi to irangok. Australian government is welcoming them here. That's one reason why most of them are going through this protection visa and be successful with it. Dan satu na kanibanti ng tilarambay and then you are enemy of the government. But ke kilele utu na election on lebesu na nom dundono nom wambote ni ka sengan dundono mo bodi kina bakalawa and rotalan yo rota kina nom protection visa. Yeah, without those reasons ke bako kila ni senga anga mo wakasa matawa bina about tule wa bina san baleta ke oi kundundo singa sochini dona kisana no mo chumai ke dir tu sa chu ngone o klasa wasala binanga me da wasala kina mersa tingo mana bekasado lisbiti la stable hotale and then come back they sell there already established in Fiji meroni bibu kana transition lifta livit
Anjir, benar, benar kepada besar kai. Baka tama na PEV visa, full swing sarchuk nga, laga na Iya. kaya na PEV visa liw sarchuk na matatarchuk may, o nandaruwe ka may raw, tau tumbula sa hongo, Pinasara ni mga Gucci kayo. bibuke. Pinasara, iya. Eu mando simber ni going to find the details, find the details and how you do it and all that. Don't anak kau sa bawang kecil sa tsungakin. You never know your luck. Yes. You only in it to win it if you in it. You can't expect to win if you're not part of the program. Ono no mendor bitang kila sa atos yung nagaw na ni muangani bula sa songatali. Even in our last meeting with the DFET, they were also stressing that, encourage the people that come through NEC that are already here. Sanga laku na PEV, Pacific Engagement. Also tawa indua na sa chiko talaga na sa rami maro taka chungo na laku mai. Laku mai babu bale bida kita witang lo chiko kinda daw hartu message mai. Rawang bula chiko mai. Wera na vitalon toru takau chimo te we kintal sara message chimo ruang bula chimo mai. O kinda dal era satu ke so sabe o telo ngem bagindua. Na ngona teu kina program gok na Pacific Engagement Visa. O taro itu satu ngai o kitu sala menang boy sauch. Na Pacific Engagement Visa ngon. Biko mai kina tamanda tu right. Sayang asar chiko libura sina maka but they ended up being the lucky one. Ra dhuru mai kina. Ono no mendoru bi baung kital tu naka bini ko ni doru bi tal no tu baung ge tu nonda e sanga ni wera nga satu ke ro tala nondar tu mai bici jump in and e urungo de ni raw sar na kena dak sin torindo na ono no mo apply ta na it's a lottery pretty much a lottery ticket banga na green card in Australia if you go in America it's a lottery but you never know your luck. You only do is ke ba na winning na ona kay winning nga ba sa chulo kay siya nga ani singa tala na win sa nang kay rechunga ni mango itu watu mulia kita nga ke sambal la buchu na wa birutu ni Ministry of Labor no no mulo ko mai lande pa na PEV lako window kilar di bukeiko even have to pay a little fees to get through it or if you can't go to internet shop and research Google ta sin no lumbal ko te no ka mo kilar ni bukeiko lang rain duar ni bukeiko na kina daka sanga mo value form kina sa rendre mo sa rawata sa na to de bibu kile sana indon na herle udon na la chile usana la jabrao yo sa duru bana Pacific Engagement Visa wa na uno no mendaru vitalo tere na kamini ko daru bi bawo ngi cinga birna non o si bicingo birna non da ko si cingo mai bici doktati ko rawa tungo na application de wa tu ele buru taro cuma ina ngon sala da talero new murio sa wala busara na wa se vale from 2021 22 so wa ngangok dan we touch with na tandol tala katu mo govera but the other option is lakuba na PEV Pacific Engagement Visa Google taha sen dola chingo kan gi songo ka tul songo bumba se tul songo don July na bulongo ken ba sa botonga guru ba dar mada sa som to bole mo la loma biute gena na da taler do binat ba rota no details to bole tunga sini kilachi na da ba ka mo sula kachi ko telo la ko lewani ka lubi ko mo mai singani through the NEC system but through the Pacific Engagement Visa na ron ni mai buke ko sarno mo misota bigira nga dar mata ubal ko ana buno no mugina dokter tim do rubital no gina kamin ko vi wana no mitunga berno non Na nakabali besar ratu iyo na PBB sa raw sar bakatun chikaw ratu na link sa andong bichuk minanong page ratu right ni Google takan na Pacific Engagement Visa 2026 na gailak men link ano mo ni page cukup talaga na boss do baka chukul na information session free already sinisod siguro yo Saat kung talaga kami na you can go in person at Suba Business Center at Queen Elizabeth Drive. Lomli taon isa ngay Suba. But you have to book book your seat to go and attend the session. It's 1 hour long. You can either go in person or Zoom in. So there's no excuse kay raw sar. Kami bicu ko birna non ta ko se war ka tungan ko merbo me madala mo ndana kabuleton kirkire Yan na sir. be another door for them. Just go and Yan na knock sir. there and get in and see how far that goes. Yes. Nothing is impossible. Nothing is No, impossible. yeah. Kusarangan Just chubi ko try.
Iya. Dela sara. Tahu untuk nakatu bawa kisah tentang nakatu. Itu elemen tuh anas. Dela sara na. Dan dola Ya mai. dendre buletal drom katu. Kita dola mai nakatu. Heeh. Wana mo ken reto na refer le be kana Iyo, mutun mai oke, dia usah refer. cuma taruh cuma refer lah. Dio wana na busaranga ndo mo drum pa madalaki. Binak bali bikem dina taruh Na cukumai. iyo, na refer le laku cukup bir na wabi bi cukup. Pakai sampai dah cuke. Sabi na kata mena nunggu kampanye mo, iko cukup nunggu bikil mai biti, ron yo iko tamai so mer mai dah batigi wiki. That's simply how it works. Uira na cukup ini kira sangkai refer tagi kuaya me le kaumai. So sar cukup ron sistem ni pam gai na nek. Sangkai kaumai na tan le kaumai na menurut cuma kina raba kaumai. Libur batu taruh cumai. Soer sa daga ro chuge soer chu. Yo eu sabido wasal te gitu sanga mutar iro tal. Na so iko bikila itu na sampai chu ke. Ko ra kila chu na ora sampai daga daga chuke sa le shi bichara binata mer le stal mai. Mer mer sanga mer bitar tar mo bir na chu ro ini ke beta u libur do tar mo chu mai. Dono mu bikila ichigo. Me coach wen mo le daga dak. Au sanga do tu chu ni buno chu no go chu ni ke tōna tauni ki tō tikino, vai tauni le sara. Sika tāni le wuna vi wadakadakata ki ana tiko. E ra tungaki na uruna lau mai Solomoni wanu atu. Uruna nutau e senga sara na tauni tikino mo. Ni na hotela singa ni levu, vida tonga na pub nga, ruanga na pub, si tōli tōla pub. Levu na hotela lala e ra tungo, redi waka sa tunga na kene tau e, redi waka tunga just family owned business. Sanga kina o Hilton, sanga kina o Pullman, sanga kina o uruna hotela levu kora tuina vesi ti kora wako tamata tumai. Wirna referral nga urni viva ungi chinga wirna taro chumai. Wasa nga irna wekanda ra wirna satu ra weke. Mera vivu ke takana vivu sa takana namu wako me namu details na ka keder nyo. Ia vida chu na kam bimbi chu na adopte chu na namu na kwa tu chu. Ke wasali so chini ke na namu she mai vite na namu performance namu dala kai. Kanden re tona vi wako chimai mo ya me ke nga me vida la china wana nanu. Ko atalanga ndona kando bande ndreta na referral wir na tike na bibam boat ye no o de merkauta mai le sara rida tonga na biokani ile buna referral o tungo na bikila sarnga patake na biokani ko lo tuma na referral ko na bibu ke ngaba biokani patake na bikila ini kila endo tuna buna le na non da ningonga ni naroni me wadada na non na kini rongrong ko bikau mai au talakse na o tutin ka orongo da indua e da kava e bi kau mai refer through refer re be chibuni ka ungo dokta ti la ko mai ngai mai no sta patrana ndendre sanga ni biso tari no na yo ko li bi kau mai tam do da dak ngale ko tira mai na non na no ko ni na mai toto bata na re pesin da dak e da mai ngai bi da la ti bakali lai mai ba lengata na bi warong ro da te ko bi kau mai kena barite ro ro mai Wang dona catch le butu wana refer. Na bi wamba uti na mai ngaraba no mitai. E na kao lo mai kina. Bet ni shenye lo mai through merit bekai se na no mu klaba da daka. Pangata ke no no bikila indu ko through mai kino ko refer la. Se no na binaka na kamba ni refer te ki na banjo tali binaka te me bangkarta mata. E una kanga usada ko tunga tu na bir ke kila tu na bio kanike sa tigo lo mani system go ka bi da na hotel and beka se da na meat industries sa tigo bio na kila bang ni banga tagi sele sa le jubiti ka maka binana no muda da na buno ko chuma kino ba o che binana mo kontara ko sa le jubiti ka senga ni ba ko tigli sala mai na da ka wa chu ni liu o kila ni ronyo mo da tal do no ba sa nga bitar tar tal ba shora si tigi ra da chu na kampanya refer tagi mero wako tu mai kina na no mu resume se no mu CV beka pero ni beuta ko bana kampanya da tu kina menga rotu botu le wakina aso na ngoni sala ni bibu ke na kampanya ta referral doctor ngoni sala ni muri me bibu ke kina birna non tar bata rotu mi ngona referral wasa kata sala da batali kornyo o pitar tar mai kina ke ba kila ni du chua na no mu kila ba da daka no mu
no mo kilai ki no performance as well. Ko bi ko mai me wa mo te ti ni lo mai no me ta ka na da ka ena kene ba tangen ding e daksar. Pata ke kila ko ni na mai senganiado na rotelga ni break tal ki no ko me ka ko ni da ka na ke ba kila tu ko ni bina ka senga na o kila na ba rota ka no mo lo mai. E ando na bidana ka no mo tara beleta na referral doctor ti lo tuma gina ba tara. Ovvio non mi metto vitalo che ne accavini come va a casa macchina vero vitar tara bir no muni bio kan era sa tiro ke era la mai na pam se taun dokumenta kan unora da tukina singani it doesn't have to be as long as the employees the people that are they are working for is willing to sponsor you but not to come through yeah for mera da kabona ka ke la through pam ena dona ka uno ka una numa ni bangata i tuna na ora duru mena pam baleta na ilabo e rasauma o era na loma mo loma bana through skill migration dona ilabu le wuchukina dona ka bina chukina system go mo loma through neck es ni le una ka so makina Besar. ya o era na chuini ke o na employees na ka rinda da ka virtu na era sa chui ke bina ta da a company wala nga me register as approved employee Australian approved employees AE approved employees tertulah bertuna diwa bertuna apalata kina ora di chuni o bare chuni kona ro sa kena apalata ur employee si camera para apply to be a proven employee so that they can recruit through PAM scheme goe me ko tunu chuga me para ro ta ngana kena so mina no mu o wa ko tamata mai na taunda ko di program go ene lavo ko banga taki na pero mi bada da tak se mermuri na sala ngona ka they spend less langa mai through neck mai daga tarik sarnga ena ko ana refer ler la ko mai kina sar mai daga dak sa mai roni biso sar bis me foi tu sa to sar dingrat to sar na daga dak na chuki ke kerana no chuki mer daka ba mer kuchir mer kan den retio ayanga mer kila ni all you have to do is ask the employees to go and check on the defect website about approved employee instead of having to use recruiting agencies or an agent dar la sana the agent sakla tu ana sa karma chachta if they can do it directly that'll be much better ang ka ono no makina mo biwasay kina nakabalik sa ratu iyo and taros kumingo o Robert balatan na contract employment contract ngo na PEB ang gawa siya cukup weekend na barong cukup mai and alam ni matang ko na PEB visa indra ka na support system bertusulit cukup na Department of Immigration na bimatin tuto ko cukup na non to employment support webinar kaya kaya sanji kita may na ballot ni PEB they will offer support vehicle to match your skill set with a potential employer in Australia. So, klam may nakakulingalilay. They always have the support. So, attend the webinar. It's 1 hour long. You can join online. The links are already there with the dates on all online. Sawa si chukaya ni usaga si chukubira na bioka ni bira na gaila chukumingo sarakalungatsar. That a lot of the support systems are in place for them. Maybe kimamingo kimsasangti kimamsaranga on our own. There's nobody else to hold our hand. You know, we are thrown in the deep end and you have to find work. We can maybe you know, we have to do work that we couldn't expect to do it. So taro, but with PEB, if you go on their website, all the support system are there, even for information how to fill the form. Lele bratar chukma so singkala mi fill take badam form. Go on the website, attend one of the webinars, and they will show. There you go. Oh, ondo tunu chuko klasa gorna ultang rum taral. Wa sianga na. Don. Na lago mai singa ka iro kalungat ni lago chumai. They come with everything prepared for them. Even though there's difficulties, right?
in amongst them, but it's just all part and parcel ni nanta laumai nandendre. Ay wani ko sari tu chu mo isa taban nandendre, sa nandendre talan na mula romai. Ano, sir? Kuni ko wala late ni ko nandendre ko numisto. Mm. Wili ka chunga men dona iga bagamba ni no muto sa dak. Yes. Pangataka na nandendre me chega bagamba ni no mu landevo na vi uli buno chu no mat. Kuni pangataka na nandendre me che va sumusumu ni no muto sa gimanda. Se kuni pangataka na nandendre me taro bono no mu vieto sa iliu. Pangataka na nandendre ngori me kabakamba ni no mu kadovai ni no mu taket ni no mu angandre. Yang na kau no mu sebik. Betul nandendre ngori singa di kabu. Nandendre ngo na to bangan rusa na buru-bura garu rusa bata. As long as we live, there will be always obstacles and difficulties in amongst it. For us to go through that, we'll just have to learn. Nta wa buli di kenda nandendre amin ta bangata kami non de kamakamba. Non de butu-butu ni reida talani. Kesa buno sa do kina no mu raingo ka. Pangata nandendre amin no mu butu-butu moro ni orai ki papi nakakina sa nandu. Ampala utal kina na buno reida. Kunyo sa reida nga matamun sa tao. Sa tu matamun nambayo sa kintu sa veke. Yan. Pangkarat talisyon na ka. Pangata nandendre sa nga. May stepping stone to a brighter future, so that you can look further, and keep going towards it. Takaba ni mino sana nandrende mo sota pa Dr. Diego Montano gulong mikin to na nandrende mo sota ka sa total no tawali na do waset nga do sa waset mo kabita pero na laumay libo no no lento libisu no total no ta sa ngabe pe ba unge chitu nga that singa ni karoro na tamo ito ya we ra kilometer mo sa mo libo lo tumina net mo sa they come with the work permit. Kentango libo ki mamina la na sa liuma ina la mai sa sa may pang dondo nga na ngande nga sa may sanga na toso na sa sanga. But we have to start again from the bottom and work your way up to where you are. Libo kenda na sa may tunggo ra bisnis tunggo sa may rawa ka sa rabalib. Pati kim raw na bunon rumay chikin wor. We kenda na to we kim mamina tike. Singa ni dona ka raw and then rendre to sotaka singa ni raw. Ya sabato nga no da they talk upon di taka toko no mu chigo no buno na dabo no mu taket. Di watonga no mulai ni koi kwa tiu buta mai tonga ikya dan yo kilabi na chunga bati no banana ni singa ni bisa ubang do na ka kailang wato no mu taka bakuko sa sanga bakuko pati singa sana nandendra sana bang gigiti nga bato. Yan, sir. Sebenarnya aku bilang balik besar ratu na namungauna na namubasa ni bakal nganggataki rong bina kerjin na lele berapa bulan cukup main na Pinang. nondra talitaka na bitala noa may chilichiko na namu sechuko na namu tuado may Australia mini raw Min. tamani wali kakai na nonda may sasanga Yo. may tutong dua tu sasanga takin chuko ng bula sanggal na kailak man na matabubal. Bikim ni nabiyakan ni siya mo chuko mga skill ngonon dobu. Bikim ni nabiyakan ni warong ti may karabulo. Simeone Loli, Balena Kasi, Vani, Roni Tauba, Francis Kafua, Litiana Bolay Banua, bikim ni kaya na barong chuko may Simeone Busunuay Lala, bikim do nabiyakan, pinakabaliw. Kikim ni talaga na somo chuko nataro bira nataro chuko may kami ni Oh, siminaw binakita sa ki iyo. iyo lelew sara so somo chuko iya o ratu sara tu paro tu bikim din na binakata Iyo, na iyo. no na contact and doon meri misol weekend to Tori mina kayo. Ito talan na kanta ko kayo sikeli kuno do sabi liu. Ya ko e babande hotel chunga virtu na tambana ni immigration. Liu na kisi ni protection division ko ka. Ilo chuna bilaw ay chusara melo mo kay. Kiro do vital no wale no matanga libatanga ko e nandrendre tanga da ko tun chua nandrendre da mo shota no lo meke. Sini bisa utakan na kus, sini bisa utakan na nomu wananan, kena kaya may ngarabi na rendre kita salat chun nonda tosili we, do wabi ni minat chugu wani bi bugatel chunga nonda bukir na nonda, dina ni na ya wani buno chunga kina, ya sero chunga ni ngarabi chunga na bibu, na ka kima mina mai tungo ka, na mano ima mita binga ya na sanga na sala me kima mi bibu kina, ndo ndu ikede, e so weekenda se tu sa mai tuike se musiti ko tunga na ndendre so tad mai viti na ndendre me sta wike ko wa bunu tuna ken na solitu na ngone me kima mi bukin le usar tuna be kanda arsa da kabatu na da dango bombalo usar na da sanga tunga me da bi buke
E nanondra buke nanonda beki muni na lau mai kambimbi na maisia ma batigir nanonda tuke ko pare tatu na madoro sa uti ba singa ni kada no mo singa tigo na community sa tigo rawa sema biokani, but you just need to know where to draw the line. No mo kila na buno ndoro ma kina patige na buno mo ngareba kina na bibuke. Ke senga na tutolo tala na mo lumudia na mbula ni be murmuri na lasa mai tuke. Ke mga sinangaraw na mo bula be mali wa na buno limo. Wabi ni minatu bira sama cuma ini watu kan ondra ele wabi ni minatu bira tu na saso mitar cu klau kai skeli rari sana bi bugi tu na mitar ele bira taru tu mengur wabi ni minatu bira buat. Nila sari sebenarnya kembali besar kana sulit tu kana nemu kontak bikin dari taruh Iyo, cumai don iyo. bikin di telangana biar kilatan soal kambal tu PB bisa dengan inbox ngamai Iyo. nandong bit cukup sana update na nunggu page may kau tukul cukup ya Ano na to? webinar second information session eh Iyo. Ya kasana nara ko ba iyo? iyo Iyo, meron lang ko sambil ada baging go, at least go to the webinar and do it for next year. And yes also take note as well when this opportunity come back next year, go for it with both the hands and grab it. Kanjir sarangay ke baka omani siangan itu ni ron nampak ko kunila nga nantol tal na Iyo, ulo tala dalawa chulay to. ni ambek minggo iya sandon pinakabalib sa ratu Iyo, ya tahu binabali ero mo. bia wase si Bernie namin vital no Iya sinasabi ba kung gaysi nga bir nanon da sutabi tunan rende kunya loilai albina. Kunyo ba wiki munina chunga mai vici kuni de ko sona sanga nyo sanga chunga wachi ko to stali chunga sona ka kunyo nanu mo sana ndambi chunga wara chunga me na do mai na ngauna set to ke sinyo da ka bang gar da chunga vici but na roni buki ko talan no mulo mai na raw ka boy lavo ke lo samber me no opportunity ke sa raw na ka mai vit to sukina kunga nyo chunga wa chunga mo no mo chunga mo sa ro liu sa taro chunga sa wo sa wa sa kita una chugani sana go ya umanda nen revia mo du sebi na katu mo mai bit peta usini kila na tava na au kila chigo na uno chugina na position na neck na tambana ni bibada ta mai bit na rende so takaya bata ke na tu telanga na rende ngani pingrabi na kena bande rende tunga weekend na pingrabi pero so tabi ke nondang ngandre ke san rende abasa ngatale so ngoni sala kunya lo lekin sa moni tao wa tingu chigo na lo mamu ni na rin tontolo mi bukan katu buat tagi mara mana itanga ya ano may wasya no na rende la ko ruma no na dola banga santalon dola talaki na katu bone na sanga me wali na no na rende no no la ando na kame bibi tu weekend kunyo maro itu na rende so taka chi ke okilani yanga me ke okilani chu na bibu ke na rende so taka dola bana ke na katu pa batarana na bibu ke me rende bibu ke e so na rende bibu ke so na rende ducia tele bibu na katu pa mo le bibu ke kina na sianga ni tigo wiki rau ki Dr. T na bibuki. Sia na tigo beru tō na weka andara bi siama tigo mai rasa bibuki tu. Na rani so na ka edo, ke rona sianga nari buki ke muni kina. E tigo na katu ba ke rona ndus maka biki muni lau kina, ke li wangaraki na bibuki. Meso tabasar nga baka bina, na nomo ngandre. Ia, kakunga ni o wamo dara tigo, siya muna nomo tigo mo. Ia sa, watangana dorubu ko atu wasi etu ni kua. Kua so tabo na ndendrea. Sa lau beru tō na lau bisielo, sa tūna me wā katu mo selo, katu mo ngangori, dali suibiti. Lau beru tōna diwa, te katu mo tangai ar tō sa antu si mahaua, dali suibiti. But they still have faith that there's another door somewhere else. Ana rani le dhurukina, na sutan kina no ngandre athu, pe mkakina. Le reda na maramea, le muki koya, le wali suitela maina lenga, me wali, sa mai roa tala tikuna ngona na takatak, si tikunga sa tomani tala tikuna bengarafi. Ya nga ndo nakauna no mumu no mikenta kina na rendre ndo so taka o sa wari takatiu na rendre ngori ndo kini wasile bigi mami no wosu eni go ki mami duru mo babi na kasar ngamai na rendre ngori kiro kina weka ngoro kayo skeli kiro ebe kisi wat saranga na rendre mo so taka na buno kiro le doma na ya na buno sama ki to kina go randang ara ilisunga da babi bina taka na kelo no be baru taki no be so tabi wata kena wa wuli ti kuna busota wa dindi na kisa senga ngaya sana ndendre sar na ni na rawa tiendo naka klang indo talango nga bital no nga non mo wase talen klasa so mba sana sing kila ni tal no ni lo mai sanga to we ke I'm more than willing and happy to share my experience for
just for life in Australia in general. Anjir. Ano kayo bitang lo talakin. Maybe ba Hmm. ang experience non dara sama itu ike, sama itu or sama ina nume sa non dara muno nim bulang Australia. We always good to share information and share knowledge and experience. Menda bibu kata, menda sanganga menda bibu kata na to Australia. Antan daw jona tuturo ngo na kila ili butu gara Pacific mo matin tu Pacific gara daw kila ili butu. Kimini na bitin lu ngana ngona ni bi ndesula gitu. Leo sa tuna baka sa mo ni report na ka ba. Pero ngona mo ura bi matin tu tali sungo na kan ro bi buke. Ena kena sanga ko bi mi mandai ke na na ni to elang ka bi ra don to linga mero buke ko. Be kinda to mo mo sara tu na sana. Ya maka kuni ba lo le tikan. Kima mina sa sangati na bibu, kima sa sangati mana sala da kima mero ni bibu ke kina. Ni kundi alilai, ni wako kuatiu. Mosula atiu, lola wakatiu, era tandala mai na katu mongor. Da wale udok titi. Antoni, sebenarnya kembali besar Ratu, babi di benak kembali bikin dana komen cukup mai, kalian di korak kamu gay ngol ngale, Ya tuh, ada wili yang kaya sana pindah nono tu komentar. email, Ya, nak kembali besar nanomu, tuh dua sudah bilang ya. pernah nanomu ngau nak kena nanomu pasti dimakan re. Na wale udok titi. O sama Anton, ni bina tuani, kalau ngata cigo na mo ni madawa kina madawa utar sa timatan. Kita naka, is nga baruay mo eh. iya, baru ay. O yo ke lo men bi na weka. Kalau mo siya Anton, tamu bale. Sama ni iya, naka, matok manda, sabe, nakavalevu rato na para rombana kantavo avy ny nakavalevu voana nona may sema vatatuke ao nambongy vinakany koa ena vita mani tioko ngany vitalano ay ny um, na pamskim ko sa kalimany ni ro may vitalano ay na ulutangan ko tos juga na pipakarara mataki kita ulita katsuko ni rona sureti may rona lero na cielo mana matento viti me wara katsuko na vivanto nui may bena permanent secretary bena Ministry of Labor kera ni to ngale mai sero lero matanga mero may vitalo no matanga na biba kambula tak nga ken na biose na buku ni takalak ni nom ni garabiti ko na biba kany ni samiti kong goyo Australia kero pa biba nakatagani pati kay rato na para ropa na kantabo na no na may waseti ko kwen na no na may tubo linggo Australia sa may libsar na no na bikilay pagkatalanga kinan na no na sa siya matal ko na matinti Australia rtolo tambani immigration pagkatalaki na to na diwa kaya nakakachukino chon ndo ni masi ena no to lomo soli ena kaya soli tiko na makasama me baka binakatakitaki na bingrabe na pamski me yang nga naray ni mindol mi chuko weekend ay me naray chuko nga naray me baka binakataki sa toso tiko sa binakatiko ena raw sar ni binaka laksar kwa ngaya pakalak sar ni Romy Vitalon skin kuwa pag binibina ka bikim nito to sar na biokani yan ano mo ni may bito man ito bat kiraw na sige binang ni kuwa may tuman talen na solba kasama pagkatalang kinan na boss di ba kanre bikim ni na biokani nito ko bulunggoy ni Australia pagkatalang kin bikim ni na sa leso ni sa bautin ano mo ni kontraki kapagkatalang kin bir na sa gibo karon tubot-tubot ti ko merong alamay nita kini nabikay wasi chuko na nunggu bata-bata na baka binakatakan sara na namuni baka bakaraw meron ni kako ni may sutapa na bindrendre era may sutapa so na bekam ni ena nonrong ole ma babi ni binaktal chunga be Emelina baka rewa maramanita maramani kamba mbau te lew ena nona may vital no bat kayo na mata sawoti ena buku ni rendre ala kuturo mati koko ena nona mata bubali ena kena sa may kaboron nona mata bubali ka nitaki e na nana may tala noa e na um, baka binakatakatakasar na no maningon sa libi tartara kaya nanti wati mo ni kinalubi mo ni may biti ni ningon limay may tipan no ni ray kako ni ngulera na itubo-tubo ni atuwa na may may kako ni may besaw na itubo-tubo na ngono ni sabut ko Australia kila sa tiko talang ko na nero itubo-tuba kaya Melina bakarya mikro na vital na tali na mga katumay and no na mitoman talko na no na VOC and buku ni len ako turuma kena ngon sale so baku muria na maramango and buku ni no na karabir tuti ko na vitu na lubiana linga into tekir tuti ko na lomo di mana yang paksawat
dini sampai bakawati tali na turanga watina ya yalon dina tiku nga o Emily na nana bengarabi mai vitia ni taka ni noni tala noa ena me biba kongeti ve kemni na marama seturanga oni tiku boleh ngamai viti dini sampai kabor na mata mobile ngol te na ba ni binaka bikim ni kede nakabalik na naman di barro ko mai kaya ni binakata na non na contact or na bar ni gabi tartar nga mai ni inbox nga mai na nung messenger au nag-imbitahan din ng na contact email kaya na number di telepon. Nakapalevo, sa lulong sarto ni baka lubikim ni Kansara ni kalungatan ni baka di mabinaka. Ni mga